We
Good morning. Good morning. Good very morning. Man. Tachili amatanita yao. Mana ya tacho tula imai. Ona itangole uuleli moltangata na yo otafa. Ya na faile ya itaso sola ya lumayo. Ya tu ule avanoa. Ya faya tule va ngala ifafo. Fa tule va ngala ifafo le wa matal tato maftanga. Sumaya fala talata mai luma il meolo yai le mamalo le atua. Praise the Lord. Amen. Ya malo se fo manuia. Tai le atua o tato o mai le nita yao. Tato te fa longo ya o ongo le nganga pa io le atua. Amen. What a privilege and an honor. Amen. We were talking about ele amatanga o le lotu le nei. Mori. Aso fo ia. Yo ele mato piango ngai. Matal mato sauninga. Tu sa tu lae ki ele piango fa vevela. Ya na omi lola ia leol. Ya alu fitieta ele mato praise and worship. Ya na tilo le ya Malaki po le ale fa sino manga le si step. Yo usu de pese kali ki kala ngabomba lapis. Ya na pese fia le uso le amatanga le rotu. But you know we are here now and God has been very faithful. Ya mate tala no ala o mato mafo le amatanga le tato e kale sia. Ya vi ia le tu avele sau tau longa pati le tu lo na fa maoni malona ngalele. Ya wata itai mai tato i nei ai tu la le aso tato o mai tato tala no ile nganga pa io le tua ia vi ia le tua le la to usu pese le na usu nei ia ona ya lu le te fa ta lo fa lista ngata ma lo fa ma lo si ma le ta yao sta io le o tato bawale ma tanga fi ai to usu le pese le ia na ya le fa ta lo fa lista ngata na e te le fa ta lo ko mo so mai tasia iluma. Toi so mai tasia la ia tatou iluma. Ele mea ono o iai le mamalo o le atua. Praise the Lord. Ia ma aila le manaia. Aila le manaia. Ia le atua.
tato sauni le nei tai au. Whaafeiloa i le tato malo whaaloa lombia. O ia le tato te talitala noa ia i le weekend le nei. Le la whaia ia o onga e winga i le anganga pa ia o le atua. O te le ilope ia i se mea ma whaia e si tangata po se e kale e si o na whai. E au noa ma le anganga o le atua. O ia le matango fia ia tato mafutanga. E le lei ia tato e kale e sia. E manuia ia o tato o langa. O ia leo le anganga pa ia o le atua. Fa mai e su o te alu le langi e au wina mai o ia. Fa so soani. Tai tai tato fa amafana fana ma fa alo to te tele. Le anganga pa ia o le atua. O le mea pito i sili lava na mana ia, o le tato o mai, a e te masani le tangata lea e tato te tapua i ai, ma tato talanoa ina le aso le nei. It will be better if you have a close relationship with Him. And so this morning, let us all acknowledge His presence. Let's acknowledge His presence in this place. The Bible says when 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of those people. There's more than 3 of us, and I know He's right here. You know, I always tell people to lift up their hands to the Lord, because it's a sign, number 1, to acknowledge His presence. Number 2, to respect the presence of the Lord. So I'm asking everybody to lift up your hands, to welcome and to acknowledge the Holy Spirit in this place. Let's sing it. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. To acknowledge every situation and to honor and to respect Him. On my mind, all my cares and burdens unto You I roll. Sing it again. Hallelujah, Lord. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has tried on my mind, all my cares and burdens unto You I roll. Jesus, sweet Spirit, hallelujah. Spirit, hallelujah, Jesus. Dear God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, one God in 3 distinct persons. Welcome this morning. Come take your rightful place. Take control. Take over this fellowship. We surrender our minds, our hearts, our bodies, our soul to You.
come, dear Holy Spirit. We acknowledge your presence in this place. We thank you for being here. We appreciate you. We thank you. Thank you so much, dear Holy Spirit. We love you. We bless you. We appreciate you. We thank you, dear Holy Spirit. You are most welcome. You are God. You are Almighty God. We acknowledge your presence. We acknowledge our desperate need for you, dear Holy Spirit. Thank you for your presence in this place. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. We welcome you this morning. We welcome you this morning. Spirit. Hallelujah, Lord. Spirit. Let's sing it. Yes, Lord, we thank you, Jesus. Yes, if it wasn't for you, where would we be? Hallelujah. Thank you, dear Holy Spirit. Come on, sing it. Hallelujah. Thank you, Father. Come on, sing it one more time. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Sing it from the bottom of your heart. We thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Uso tuele pasamo. Yes, Father, macho te fa petaya oi. Macho te fa petaya lo wanga le lei. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Lord. Come on, sing it one more time. Hallelujah. He has done so much for us. Come on, sing it with the heart of thanksgiving. Thank you, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. Hallelujah. Ecclesia, I want to ingalo se meditación na lofa. Saudi batulo fa fetaya tayele ne tayao. Thank you so much, Father, for your love. Thank you so much for the gift of life this morning, Lord Father. We are so grateful to be standing before your presence this morning, Lord Father. You have guided us here, Lord Father. You have made your way, Lord Father. You went before us, Lord Father. You've given us life, Lord Father. We thank you so much, Lord Father. Thank you for the gift of the Holy Spirit, Lord Father. We thank you so much for your anointing. We thank you for your presence, Lord Father. Father, from the last Saturday till now, Lord Father, you have been so good to us. You have been so awesome to us. You have been a blessing to us, Lord Father. Lord Father. We thank you for the gift of salvation, Lord Father. Thank you for the cross, Lord Father. For you have paid the price, Lord Father. You have given your life for us, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Father. We're full of heart thanksgiving, Lord Father. Thank you, dear Holy Spirit. Hallelujah.
Give him a shout of praise this morning. Thank you. Give him a clap offering. Thank you, Lord. Thank you, Father. Ekalesia. Enawe luma ya tua la whawhetai. Sauni e te siva. Sauni e te siva o le tangata manu malo. You are a victorious person this morning. Hallelujah. Come on. Yes, hallelujah. All around we see the hand of God. All around we see the favor of God. Amen. Come on. Hallelujah. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Hallelujah. Shivaraya. Praise the mighty name of Jesus. This is all for your glory, Lord Father. Praise your name. Come on. Hallelujah. All around, everywhere I look, your love Come on. is all Come on. All around. All around, everywhere I look, your love is all Hallelujah. He deserves all our praise. Let the nation sing. Come on. Let me hear you shout. Praise the mighty name of Jesus. Let your kingdom come, or your spirit out. Come on. Let the nation sing again. Come on. Let the nation sing. Let the people shout. Come on. Praise if you're blessed this morning. Hallelujah. Let your people come, or your spirit out. Yes, Lord Father. Manifest your love this morning. Manifest your love. Manifest your love. Yes, Lord. Yes, Father. All around me. All around. Come on, let the nation. Come on, come on. Shima, Otara, Saloto, Otara, Manu Malo. Praise the mighty name of Jesus. Let the nations. Come on, let me hear you scream. Hallelujah. Praise your name, Father. Let your kingdom come, or your spirit out. Let the nation sing. Let the nation sing. Let the people shout. Praise the Lord. Come on. Let your kingdom come, or your spirit out. Yes, Father. We will manifest your love this morning. Yes, Father. Manifest your love. Come on now. All around. All around. Everywhere I look, your love is all Come on, Shiva. All around. Everywhere I look, your love is all around. Everywhere I look, your love is all around. All around. Everywhere I Give him a praise. Give him a shout of praise. Give him a shout of praise. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Your name is glorified. Hallelujah. We bless your wonderful name. Sound it to Simba. Man, dance for him. Yes, hallelujah. Come on. Come on, bless the Lord. reigns forever. Blessed be the Lord. Yes, Father. Who reigns forevermore. Blessed be the Lord. Hallelujah. Who reigns forever. Bless your name, Jesus. Blessed be the Lord. Who reigns forever. Come on. Let's do it one more time. Let's do it one more time. Let's get it right. Let's get it right this time. Come on, Isaac. Yeah, that's better. That's what I like. Yes. Come on. Yeah. Yes, Lord. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Blessed be the Lord.
Lord Father. We are so blessed to be here before you, Lord Father. Hallelujah. Praise your wonderful name. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Father. As we enter to his holy place. Let him speak to you this morning. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Homea umafoi o itotonu ia te auia whamanua tu. E ofu oe i le vinga male mata ngofie tamae.
Yes, Father. There is no one, Father. Holy Spirit, you Lord, you're ready to sing him a new song. You're ready to sing him a new song. Usuya is the best fold in the entire. Hallelujah. Praise your name, Jesus. You are worthy of all the praises. There's no one else like you, Lord. There's no one else like you, Father. Hallelujah, Jesus. Hele I say you see, hele I say you see when now no matter what you, hele I say you see oh, you are Lord, you are worthy Lord, oh, yes Father, you are worthy of all the praises. Hallelujah. Holy Spirit, we exalt thee, Father. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Yes, Father. Holy Lord, you are. We exalt thee. Yeah. We exalt thee. We exalt thee. Holy, holy. Praise your wonderful name, Jesus. Let's sing it in our mother language. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Let's sing it with one accord. Come on, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah, Father. Glorify your name, Jesus. Worship you. Avele o sau tau langa pati le tua ai tu la ifo. So stand. Father, we acknowledge your presence in this place. We thank you for being here with us. We give you all the glory and honor and praise. Come on, people, avele sau tau langa pati le tua. We bless you, Lord. We give you all the glory. In the name of Jesus, be glorified. The Holy Spirit, we need your help this morning, please. So soani mai faila umbole nei taia.
mai lo fina ngalo mai mātou wa o ina i mātou e tua e wingai ia te oia nganga pa ia. Almighty God, we thank you. We thank you, Jesus. Bless you, Lord. Amen and amen. Yeah. Joy value lau neipa mai fatalo fa iai. Ma Lord fa malo si manita yao. Ya vi ile tua. Lela tato watu lo il tato speaker mo nita yao. Yeah. Sauni lau peni tu sila lo notes. Yo ya ale ai fa ngala telefoni au ta alo ai tu si yao notes. Yeah, thank you, team. Thank you for singing this morning. Yeah, tu fatasio tolima. Yeah, welcome le sungai. Avenga afiti oltato speaker mo mole ni tayao. La mole mai le fe au le tua ya lai. Ya wa onga, yeah, sungai ya sunga fiti. Ave sau pati via ile tua. Eu fa manuia le tua i lo loto i le vi inga. Ave sau pati via ile tua le tai au. Yes, Lord, thank you, Jesus. Ma oele mātou te talanoa iai. Anga pa ia oina e whaau Sofia. E o apostolo lau whai evangelia. E hoi lau perfeta. Tu sia ina le upua le atua. Whangalo ngutu e whaima, whonga o lau fia. Whanga o nao se me whai ngā luenga. Whetalai oe, awa oe, iai mātou le nei tai au. Yes, Lord, thank you, Jesus. Halleluiah. Whamai malie le atua, ele vi inga lana whana. O nā fio e se lea malona nofu ali. E sau e fio i tonu le mea o lo iai le whanau le atua. Ma fuanga nai leo na e langona ina. Ma fuanga nai leo na e tangi. O no lo ua fio le atua i le mea nei. Tatu iai le o onga le. O le nganga pa ia. O tātou whaalongolongo ana pō. Whaamatalitala ina pō aile nganga pa ia. O ia o le atua. E iei o na winga. Ma o na whaalongona, ma o na langona e peila wa oe. Pawale se senga tātou te le wa ai atu iai. Whamalitala Yesu e taipei o le matangi hangi e te le lole me hangi mai ai. Halleluiah. Alta le nei o te taltono tau pulewa e whaafonga maua e malama foi ana o na toe whaamanatua. Leo tu e whapea. O le se senga o le tautala i le ngangana e sese. Ma le mea lofa o le tautala i le ngangana e sese. E lua mea ia la tala noa tu iai le nei taia. Leo e malama mo e sila fia fo i o le tautala i ngangana ese. O le ulua i whaamau ninga lea. O initial physical evidence. O le baptisonga le nganga pa ia i ante oe. Mana tua o le baptisonga le nganga pa ia i le mo tangata uma o le laulangi. Baptisonga le nganga pa ia e whaapitoa lava mo le whanau le atua.
Tangata whaolaina po tangata teltonu ma whatuatua I le tua. O I lātou la ia. O ro whaapitoa I aile. Tautala I ngangana ese. Ai le mawhai lao na e maua le baptisonga le nganga pa ia. Pe a e le nau iai. Wai mawhai ona e whaolaina. E mawhai whaun tātou tono le whaolatanga le antua. Ai awha pe le aisa nau I le mana o le nganga pa ia. Wal tā ua le nā. E le ona e mo mia le baptisonga le nganga pa ia o le atua. Ina ia e maua le mana. Le mana le nā mai le antua. E mawhai ai ona wha waulo wala awina. E mawhai ai ona e wha tinoina le mea wa avantu e le antua I ante oe po le mea lofa po le tāleni o le a le mena wa avantu e le antua I ante oe te au aunai. E te mo mia la le nganga pa ia malona mana. Tal tono foi o le mena e le ona tupu le alu o le si ma foi tua ma wha vai aisea ona e leo I ante oe le mana. Al taua le nau le baptisonga le nganga pa ia, fa mai le fionga le atua, ina ia e maua le mana mai le atua. O le tautala lai ngangana ese. E mawhaina tautatala uma ia tangata, amene. Pe a papatiso oi le nganga pa ia aisea, o le wha mau ninga le nai mawhai ai ona I loa, ua papatiso oi le nganga pa ia. Pe te sau whaafia lava lai te talo ai a wha pe te le nau ai e te le tautala I ngana ese lono winga e leo baptiso ina la oe le nganga pa ia o le atua. Amene. Leo foi lau tato iai le awa onga mta upule nei. A wha pe te lala mai tae haule nei e le baptiso ina oe le nganga pa ia o le atua. E te mo mia la baptiso nga le nganga o le ali. Aisa ina ia e maua le mana. I laso Pentekoso tu sa ngā luenga I lomta upe lua whai upe wha. O whaatutumuina whai la tau umai le nganga pa ia. Wa fuai ona tautala I ngangana ese. Pei ona fo ina mai e le nganga o ngangana ia te ila tau. Amene. Whamai ina ua whaatutumuina le se laulo se fulu le sailunga o le afiafia o pito lunga I laso Pentekoso. Nā fuai ona tautala la tau I le ngangana ese. I le ngangana ua tuwina I le nganga pa ia I tutonu ia I lantou. O le tautala la I le ngangana ese le kalesia. Amene, o le ngangana. E ai le winga upu. E fo tātou o le tātou ngangana sa moa atala no mai le stangata ia te oe e te malamalama aisea. O nei te malamalama le ngangana le atala no mai. Ai whape nala. Baptisonga le nganga pa ia. Whamai na memo mua. Na whaatutumuina I le nganga pa ia le mea na soso ai o na tautala leo I latou I le ngangana ese. So le tautala le ngangana ese o le whailonga le nai ma whai o nei loa ai ua papatiso o le nganga pa ia o le atua. Le foi taua tu sa ngā luenga I lom tau pes fulu fai pe fast fulu whanga I fast sumaleono e la whai tau mai. Ua tautalatu pe teru I nei upu. Ai fio ifo le nganga pa ia I la tau umalava. O e u whaalongo le upu. Na matua ofo lea e na peritomeina o e whaatuatua. O e na o mai ma pe teru. Ina ua lilingi ifo inu ese le alofa o le nganga pa ia. A wa la tau whaalongo atu ia te I la tau. Ua tautala mai ngangana winga ese. Pa vivi I atu le atua. O na whai atu leo pe teru. E ma whai ese tasi o na wawao le vai. Na ia le baptisio nai I la tau nei o e ua maua le nganga pa ia pe i o tātou nei. Amene, o le matautia leo mea le atua. Mana tua le tu sa ngā luenga le tala no le tangata le nei o Cornelio o i o le taitai o le autaua Suria o tangata onu ese. A le mele tupu I le ainga lea la tau te le italia ina le whaaltanga I Yesu Keriso. Lea la na sa waia pe teru e tusa ma le whaalinga na whailoa I a te ia e le nganga o le tua ao iai tutonu o Iopa. Le whalo le isi foi pe teru le whaipa ua manu. Amene. E sau e alu e tau le wheau I o. I le tangata leo Cornelio. Ai vai le mana I o le amatanga I le whalinga na ave ai. Fo malitala le antua Cornelio ua o maile na namu ma le manongi au ngā luenga. Ua whai ma wha mana tunga I luma o le antua a le mele tupu e te le maua le whaoltanga le antua. O le mele le matautia I.
o le sau o Peteru, la unga le upu, Halleluiah. Mana tua o le whaatulangana lava ia le fionga le antu, a umana e whaolaina watalia Yesu, o le meso, baptiso i le vai. A umana baptisonga le vai o le ata o le tanunga o Yesu Keriso. Wa tanu mai lo tangata tuai, o le melo na tolu, sa ili lo baptisonga le anganga paia. A o le la unga Peteru i peo na whaafonga i le tau le nei. Ki pisa o mai ale nganga o le antua. Misi baptisonga i le vai, papatiso sa o ale ainga le ili baptisonga le nganga paia. Le ala na fuai, o na tautatala la tau i le ngangana ese. Amen. Ina ua maua e la tau baptisonga le nganga paia. Le ala whamantala i a Peteru na whai atu tangata utaia, o ai la hau. O ai la ua te vavao i le vai, a o ai fo ia ua te vavao atuai i le atua. Amen. So e le mawhai lau na tupu le melea. Baptisonga le nganga pa ia, pe a whapete le i maua le baptisonga le nganga pa ia. Pe a le aisau nau. A wa aila iei o le taua le nao, le se senga le nao le tautala, i le ngangana ese. Amen. E mawhai tautatala umaitanga ta uma. Pe a e maua le baptisonga le nganga pa ia. O le whailonga le nao. E loai upaptiso o le nganga pa ia o le antua. Whape na fo ia so o sai Efeso. Na e sau tusi ngā luenga i lomtau pasifuma le iwa whai upoiono. Ua whae e atu fo i Paulo na lima ia te ila tau. O na ole o le nganga pa ia te ila tau. O na tautala le ngangana ma perfetane ila tau. Amen. E whape nao na whae e atu e Paulo o na lima i lunga o le au so o sai ai nai Efeso. Amen. O na maua le la tau le nganga pa ia, wa afu ai o na tautatala i le ngangana ese. Wa maua la tau baptisonga. Amen. Maua mua la tau le nganga pa ia, ma le baptisonga le nganga pa ia, le mena so ai tautala lo i ngangana ese. Amen. E whape na o nei loai, wa baptiso oi le nganga pa ia o le antua. Amen. O le whailonga la nai loai, ua baptiso tangata i le nganga pa ia, ua e tautala i ngangana ese. Amen. E ese la, ma le mea lofa o le tautala i ngangana ese. Halleluiah. O le mea lofa la le tautala i ngangana ese. O se tasi le mea lofa mai, i mea lofa iwa le nganga pa ia. Amen. Pe ona taua le apostolo Paulo. O le mea lofa la le kalesia. E le mo tangata uma. A iei tangata ua wha mea lofa ina i le nganga pa ia, i le mea lofa lea o le tautala i le ngangana ese. Amen. Le tangata la le mawhai o na tautala, e mawhai foi o ia ia wha aliliwina, se fe au o a mai le ngangana ese, i le taimi o le sauninga. I le ngangana e malama i le kalesia. Wa wha pea mai le fe au le taimi o le sauninga. Halleluiah. Ai mai I whaalele ngangana ese. E lei masese o tātou e malama mai. A o le tāua lea o le iai, o le tangata le iai le mea lofa le tutonu o so se kalesia tātou. O ia le nai mawhaina ia whaaliliwina le fe au le mai le ngangana ese. Ina ia whaamawhana whana le kalesia. Halleluiah. Le la taua e Paulo I le mua konito lom tau pa Suluape pa sfulu. E le tasi na te whaia vavenga. E le tasi o le perfecta. E le tasi o suenga o nganga. E le tasi ngangana ese. E le tasi o le whamatalanga o ngangana. E le tasi le whaamatalaina o ngangana. Amen. O me alofala I e fo ina I le nganga pa ia I te oe. A o tātou ngā lulua I fo mai whaafonga mai le tāule nei. O me alofa ia, e le tu whai nātu e mātou I ante oe. Halleluiah. E le mawhaina e su mai whapea mai, pasta se e mai a maa ule me alofa le nare. E le hai. O oe te sa ili le nganga o le atua, ta talo mai ana pongi le li, whasino atu e le nganga pa ia ia te oe lau me alofa, po le lau me alofa e te tautua I le ngā luenga le atua. Amen. E le filifilia la il tangata la na me alofa pe te sa vai whapea, wa ofia whai wawenga. E le hai. Amen.
Ai o ia me alofa uma mai ele atua. Mo le whaamanuia ina o le tino o ke riso po le kalesia. Taua le na, o lo walu e sa ili le li, mai te talo, ana pongi, mai whaile nganga pa ia, a mai se me alofa mo o e te au ngā i le tua. Amene. O le whaamoe moe la o le me alofa. Le peo no taua mo le ati na ina o le tino o ke riso po le kalesia le tua. Mantua ese le 5-4 ministry. Me alofa i e lima, ale whaapena le nganga pa ia po, ofisa i e lima ale kalesia. E atia e aile kalesia le iailea. Fai evangelia, iaile apostolo, iaile fai aonga, iaile fai feau, iaile malea. Profeta. A o mea alofa la hiva le nganga pa ia lea, ta ua o mea alofa mamana le nganga pa ia. Lea la iaile mea alofa lea, o le faa matalaina o ngangana. A le aila le mea alofa lea. E whainga tā ia na malama tangata i le teimea mai ese whiau. Wai tele na whaatino le mea alofa le teimea o le sauninga. Tei fo lele wahalu ai le vi inga. Ai whaalongo antu la, fo lele o le tāua fo i leo tātou iai i. Masanino o ina ai fo i le mantou worship team. E amal mantou leadership. Tāua i o lau tāpenanga whaaleanganga. Ina ia le leilo whaalongo. I le teime move ai le nganga o le li. Aisea, o le nganga pa ia na te taita ia atoa al sauninga i leo oe. O oe o se me whai ngā luenga, o se me whai ngā luenga, o lo ngutu e whai mafonga o le nganga pa ia. Amene. A o le nganga pa ia na te whaatino ina le sauninga atoa e o ailo na whai wina. Amene. Ta uala leo le afo il tapenanga whale nganga le tangata le worship leader. Male au whai pese. Ia matangata fo ia ngā lulua i le whata whai taulanga le antua i le asa. Ina ia whai ngō whiena e la ngona ina le atua po le nganga o le li i laua whetala i ate o i se mea. Amene. Ai vaila ia le mua. Ko nito e sfufafa i po e lima. O te loto nei au tau tautala umai ngangana winga ese. Ai siri lo loto nei au tau perfetane. A wai siri le perfetane. I le tautala i ngangana winga ese. Banga nā ua whaamatalaina. Na ia whaamawhana whanaina le ekalesia. Wai vaila le tāua te leo le mea alofa lea. Ai vai e whamatala Paulo. O te loto ina i au tau tautala umalawa i le ngangana ese. Ai sili ai, lo loto ina ia o tau perfetane. Amene. O le perfetane la lea, o le fe au fuele lea maili tātou ngangana. Halleluiah. A wai sili le perfetane. Amene. I le tau tala i le ngangana ese pe a le whaamatalaina ese tasi. Ina ia whaamawhana whana le kalesia le atua. O le se senga la leo le tautala le ngangana ese le taimi o le baptisonga le nganga pa ia tautatala uma ia tangata pe a baptiso. Amene. Le au whaatuatua. Ma le tangata ia le mea alofa o le tautala le ngangana ese. Halleluiah. O ia lea e mawhaina ia whaaliluwina le fe au lea mai i le ngangana ese le taimi o le sauninga. Ina ia whaamawhana whana ia malama tangata o le ekalesia. Po lea fe au. Le worship leader la e taitaina i le nganga o le atua, e nau le nganga o le li, e le leila na whaalongo. Amene. E alu ale taimi fo le o le taimi o le praise, o le taimi fo le o le viinga. Wa fio wa e o le mea, e le mamalu o le atua. Wa e luma no fali. Masani la na e whaalongo mo le worship leader, fo le taitaina i le nganga o le li, alawa vatu e le atua se fe au. Ke whaalongo kau fe mai. Tato fifi le mu. E iai le au le mai e le nganga o le atua. I le ngangana ese. O le tāua le nā o le lei o le whalongo o le tangata le worship leader. Malana tāpenanga whaleanganga. Ai whalongo atu lo le teimi le nā wa sau le whiau. Oro masika rama aetene mo sharamandenea. Si kono mo yen tele masika ram papa prosanda ramo ora mahaide keneia.
A whapela e tō tōlu tangata. Anga lava mankua la lele malama tātou whiau lea mai. Nana lava lau whiau ai whamalita la Paulo e te tau ona tau tala se tō lua po o se tō tōlu ai whiau a wai. E le au whakasi whiau i al taimetasi. E whiau mua koma punga mai lesi. A whapela whiau lea mai e nganganga ese uma. E ke whalongo lai le worship leader, Taua whalongo foi tātou worship leader. Taua i o lau tāpenanga whalenganga. Wa oe lewa eli tinga atoa la wale saunenga le te mile. Ke whalongo aku lau whapea mai lo le worship leader. Au mai lea, whale liu. E a mai la le whale liu, e a mai na ngangana tātou lea Samoa. Whalongo ku lola i tangata lana te whalilewina. Lau whana ue. E outou loto te tele. Aua tau te whaavaivai, aua tau te mātatau. O haʻuolo outou watua. O lo o iai ante outou i aso uma. I outou vivi mai i ante a uma loutou whātua ma loutou loto te tele. Ona o whamanuia le ia te oto. Ua whetalai mai ai le nganga o le atua. Lala ni mele wakupu. Wa e malama lo le wheau le ngā mai le ngana esese. Ta ua le nao le tangata le iai le mea lofa le o le whaali le wina o le ngangana i le wheau le a mai i le ngangana esese. Amene. Ale ai le tangata lea. O lala mele tupu le kalesia. Ele o whaamawhana ina tangata. Aisa, ele o malama mo kua confuse a tō tātou. Po lale mele tala no mai. Halleluiah. Ai le ngangana ese. Mal tangata na te whaamatala ina le ngangana. O na manuia le o loto tangata o le kalesia. Wa o le whiau lea mai. O le whiau whaaloto tele. O le whiau whaamawhana mai le tua, mole e kalesia, ai ale aila le tangata le iai le mea lofa lea na te whaalilu wina le ngangana lea, e le mawhaila o na whaamanu ia ina loto tangata o le kalesia. Amene. O se whiau la patai, ia po o se whiau e whaamalosi ai, po o se wala au fo e pena o na mai ai sea, fautuanga po o se whaamalosi au iai tātou. Halleluiah. Ai whalongo atu lola o mai o se whiau fo lele pe laua a mai e whetu uai le kalesia o na i lolea e le se me mai leli. Amen. Te mi lola na le au na le antua e tau fiai. Ai vai le mua konito su whawhai pe losu ma le whetu. A whai tau tala se tasi ngangana ese. Ia tau tala se to lua, po sto tolu e ngatai, ma ia whea wai, ma ia whaamatala e se tasi. Ioe, vai manino le lele tala mau. Fa mai a whai e tau tala se tasi i le ngangana ese. Fe au lea mai le ngangana ese. Amene. Ia tau tala se to alua po o se to tolu o na ngata ai lea. Amene. Ma ia fe au wai a ia iai se tangata na te whaamatalaina. Amene. Wai whai mai le whai upe losu malvalo. Ai a whai e le aise na te whaamatalaina, a wale tau tala o ia le e kalesia, a ia tau tala o ia i a te ia, ma le atua. A le aila le tangata le na te whaamatalaina, le ia le mea lofa lea, wha mai la i o le tala le apostolo, a wala le tau tala o i le kalesia. A ia tau tala o ia i a te oea ama le atua, lono winga, o fōlinga mai, o se whi au na mai e le atua, mo ia. Pe ale se sina te whaamatalaina, aisa, wa fo i leo le o whaamawhana ina loto o tangata i whiau lea mai. Amene. Ma fuangana le whamalita la Paulo o te loto ina ia tau tau te tala uma e mai whiau ngana ese, ai sili ante au le perfetane. Wa a mai whiau le tau tala ngana ese, ai le ai se tangata le iele mea lofa lea na te whaliliwina e le iso na taua. Lono winga o whiau na mai ai le atua. Mo le tangata lava lea. Amene. E le se whiau mai lo e kalesia. Amene.
O le whaamatalaina lao ngangana. O le nei mea alofa e masani o ngā lulua e whatasi maisi mea alofa. Amen. E la whai tau mai le mua konito es fulua whai pas fulu. E le tasi na te whaia vāvenga. E le tasi o le perfeta. E le tasi o suenga o nganga. E le tasi ngangana ese ese. E le tasi o le whaamatalaga o ngangana. Amen. Whamai e le tasi le whaia o vāvenga. E le tasi o le perfeta. E le tasi o suenga o ngangana. E le tasi le ngangana ese ese. Le tangata la le yei le mea lofa le o le whaali le wina o le ngangana e mawhai o na whesota i ma le tangata o lo yei le mea lofa e a maia le whiaula le a mai lea tau tala ngana ese ese. Amene. Ta ua le nā o le mea lofa lea. Amene. Ina i mawhai o na wha mawhana whana ina le kalesia. Ta wal na le kalesia mo mie tono le ngaluenga le tua. Mai se foi tono tatu ngaluenga. Le me alofa le. Wa le ma se mafaina ia fa matala ina le ngana le. Pe a mai te mo sauninga pe ale aila le tangata ia le me alofa le o le tautala ngana ese mafaina ia fa li wina ngana. Al mafuanga ina ia mafana fana le kalesia. Ma ia malama tangata i le whiaula mai ele ngangoneli. Amene. E te alula o e mai fesili le tua. Ana pongi mai te talo i le li. Ina ia fasino atu lau me alofa. E lope o le te alala me tono le tantu fale o oele na ia le me alofa lea. A mai foi la o te fefe. Al tono nawa ia te oe ana te pala ahi amene te fefe tautala. Masani na whaila utala i le mantu ngaluenga lau taitai. E ala ona e fefe. Ona lai te mawhauwhau o oe lea e te whaatino ina. A e mawhauwhau o oe o le me whai ngaluenga le whao ngai lea nganga pa ia. Ona e le fefe lea. Pawa le mea o le tatafe whaatasi o oe ma le tafe ngā lea nganga pa ia. Po whea mea lea ngai mai ai lea nganga lea li. Amen. Halleluiah. E foi la lea whape te loe le baptiso ina o le nganga pa ia. Mana ia le tai au le nei. Halleluiah. Sawe whape nao na tu antolo lonto. Nau le a foi le baptiso nga le nganga pa ia ia te oe. Halleluiah. Halleluiah. O lesi mele tala noel te aule nei melo na tolu. Le whaau tala ina whamai ia whaatanga le nganga pa ia e ngā lue i le taimi o le sauninga. Whaatanga le nganga o le li. Whamai le mo mua te salo ni elom tau pa lima whai pa sumaleiva. Aua tau te tineia le nganga. Whamai tala Paulo aua ne tau tineia le nganga o le atua. Peo no taua. O le sauninga le whaatino e tātou ia so lava ma le au nanga i leli. E loa le leo oil me whainga luenga. A o le nganga pa ia le na te whaatino ina le nganga le ngā luenga atoa e o time of service. Tātou sauninga le whai o le nganga pa ia e whaatino ina me uma. Amene. Le ala whamalitala Paulo, aua ne i tātou tineia le nganga o le atua lona winga, aua ne i tātou poloka ina, pe tau fia le mea o loo fia whaia e le nganga pa ia e le taimi o le sauninga. Amene. Ta ua lau me ta upule, wha malama lama ai tātou, ia awane iai le mea leo le lefe malama lama ai. Amene. Tātou o whapea.
O le atua le e ona le kalesia. Ai vava ai le tu se falinga I lo mta upo e mua. Fai upo e suma le lua. Ina ua fa liu yo ane vava ai antu. I le leo le sau yo na tua. Ai ona I loa atu tu ngā la mepa e fitu. Tu ngā la mepa e fitu o le atau e kalesia e fitu lai asia. A o lai tu ele o ngā tu tonu le tangata e peio I, peisia I, whamalitala a fole le apostolo, peisia I o le atali I o le tua. O ia o Yesu. O la tu le o ngā tonu o tu ngā la mepa I e fitu, o le fe au le mai e nā. E pule ao le tua I e kalesia aisea o ia e ona. E pule foi la le tua ila na me fai tonu le ngā luenga. A o la whamari fai upa suma le ono. Whamari tala Paulo ile apostolo Ioane ile fai upa suma le ono mta upu mua. Whamai e tilo atu la ufa pea ile 5 tau matau o Yesu fetu e fitu. O le ata e tau mai whamai o fetu e fitu o le ata o angelu e fitu a e kalesia e fitu ia I asia o lo whaamatala ina ai fai fe au e fitu lai o. O le ula whapea e le atua e Yesu o fetu ia e tau mai ai e pule ao le atua I fai fe au. Lono winga ta ua la le vava ai o le fai fe au po le ale mele mana o ile nganga o le atua. O le winga la le mele o tamu fai whaamatala. I le taimi o le sauninga le fai, o le fai I le atua. E le o fai mo se ingoa se kalesia. A alula le tapo inga ai mana o le atua I se me sui to tonu o le taimi o le sauninga. O na feta laile o le atua ia Yesu, fai loa Yesu I le nganga pa ia o le atua. O le nganga pa ia la o le atua na te fai loa I le fai fe au lai to tonu o le lotu. Ta ua la le mele ia malmalamai. A wha pēr lau le taimi o le vi, inga lau a feta la ia le tua e lua tu fai fe au popo atu lau tau au lau sunga le worship leader. Au e te whali. E le wha pēr ua le lau taita inga. E le wha pēr ui e se meu wha le tonu I lau taita inga. Amene. A o le mea lau a tupu, ua mana o le atu e sui. E foi la whaatulangana o le tātou sauninga masani ai, amene. O le ngā la whaatulangana le nā masani ai tātou ina ia so solo le leili taimi o le sauninga. Ai a sui loe le atua se mea. O la le mea tau no whai. O si tai umma tātou. Awa foi nei popo antu lo le whaiwhi au lo tau au. Tu mai le maik si o lewe. Ona e whali I le whape so le angal whaiwhi au so le sui mea kele. Ele o le kaimi le whai ele mea lau lau oso ai whaiwhi au I. Aie e malama lama. Ua sui mai ele ana le kale sia mea. O le mea lai whai ele whaiwhi au mama tōne o taitai ma whaiwhi au. Whalongo I le nganga o le li. Ai a whapea lai e sui mai ele atua se mea a o lai lawe kau ma whaika kau e o pēle kai ka I le whasolonga lo. Lai mea tupur sauninga ma kua mango a ko mea. Ai sa wa grieve le nganga o le atua wa le whaia tātou le mea lai mana o mai le atua. E ona le kalesia. Me foi la le tāua I le afo I le afo I le maftanga al tangata ma le nganga pa ia o le ali. E whaingo fia ina e malmalama I mea le atua. Tāua I foi tāpenanga wha le nganga al tangata le worship leader ma le ainga tai ma tanto uma. Amen. E le ai e se tu ufesile e le ai e so wha amasino ina o me tupu. A tupuloni me whapea kaulo malo ma whau o wa sui e le atua mea. Na yeile aso saa. Tu sa le mele na le ina ufaftai. Na tupu ile sia le sa tonu ale na fa il matu sauninga. Ai aso ngofua loa matu fono af mai sepi o tala non ta upulea. Sa ila ulaunga ta pena.
O fia he lau. Ai o le taimi o le vi inga le alu le vi inga. A drop le nganga o le tua le mei anjau. Sui le whiau. Sui le message. A mai le tusi o te laungai, o le tusi le a whaalinga ilum tau po e 5. A o le au tū le mai le tua tala noai. Tau tangata ia I loa e la tau le me whai tonu o lo whale. O le maalia lau le mea. Wa wheke ngai lo roko o male a nganga o le li. Aisea. O mga oe launga le. Al kai me langa fai ele fa mantunga. La mai sa oi lava e le uso foi sa fai ele fa mantunga. Le tusi la tau po 5. O inga longo kan ko mai la usolo fa fu fia makamo kangi. Aisia o ulo fa le tu fa ko ese fa makalo mai. O saula le lunga. O fa atu ala usa fa ile ya. Ia se o fine la fa tau tusi o fa atu. Wa sui ele tua le upu. Ka pungi lo male. O le me malia la. Wa peilo a uska ka foi so kungangi. Halleluiah. Wa vai mor kungangi ke le fiki ke le vai kwa ya o lau ku le la lo ke ku kwa. Amen. La lo winga lau tala o lau o fe aluai. Ka u fa longo po fele me e mangingo mai ile message le. Inga ua mangingo la le whiau. Le alu le lau ngau veko whekangisi ka ngaka. Whai le wala au, o mai loa ka ngaka whekangisi, au o kangi. O wheko I le antua, anga whai nge le melenga o mga oai. Wa mango ako sauminga. Amen. Kei me lola ngai. Kasi siya ilunga o entena. Wheko ngai po wheme mangingo mai eli ki ho. O la lau inga lau kala. Ke milola ngai whe so ka i lo oi le langi. So ka i lo spirit le nganga o le tua. Po whele mela e ku lai mai le mangingo. Amen. E ke lola oia ese le powerful al ko inga menga. Le message le mai ele le ia ke oi le kaimi fa fo se ile aisia wa fo ele o oe anga le upu ke pule ele upu e pule le tua a o le leinga malo fa kanga inga o le nganga o le li e move ile kaimi le aisia a malia le tua le taimi o le vi inga le vatu ona mana o le tua e pleso e ma fu angala na le mana o ile nganga o le tua ile nganga pa ia e fa pena ona sui me tono le sauninga aisa mana o le tu e fa manuia oe ele o se fia sui me ala le tus ele au na le tua ai o le nganga o le li ila o feta lai e avoi ela mele o le ita ma le mala malama o le loto le tangata ma ke vai wa ista ngata ke vai ai a oina taita ina oile nganga o le tua. E ke le kewa. Nganga sui ele nganga pa i o mea e malamalo. Ai se au mga o le tua, wha manuia lana whanau. E isi teime umalvi inga tua tulunga le whai au launga le upu. Al fa solonga le yei tanto e umalole le vi inga le meso o le talo mamalu e ma so o mal sene so o mal fa mantunga. Amen. Ai umai fole le worship this time atua tu loi lunga le awona le atua la unga lo male upu aisa o le nganga pa ia la o feta laila na awona. E le saula le nganga pa ia alu se to ina tu lo al pa ia o tanto ainga te tai. Ele alu ala le nganga pa ia se stangata e saule nganga pa ia I le mose lai to tonu le kalesia ai vai le ia Miriam ma arona ola ue matutua ia mose Halleluiah le foi na tile ia malanga Israelu le nu folo ina ona o Miriam ma foi se au fia poko yo
Sia foi si o ngai ka mai loa. Halleluiah. Ai olo na fale tonu. Ele o ia na ave ye ele tuol ta inga ole nu na ave ya Mose. Pela titi ala Mose sa wale tualu ya Mose. Ai sea. E amana ia ele tua na tofinga. Ele pe ol tangata foi ele ke le loku pe mai ele si ya o ke ya le wasui. Halleluiah. Sau solo malau me ai amene sui loa. Ele fa pena me ale nganga pa ia. Halleluiah. Ale wi ola ta wol me lo talono toi. Ta fiai oi I lo le malama lama le taimi ta pena ai le tuone. Amen. Fa pe feo na I loa wasuia le nganga pa ia. Le fatulangana o le sauninga. Amen. Ele olo na winga o fo I wale lei lau mela fai. Amen. Ai wasuia le nganga o le tua. Wasuia le taitainga le tua. Aisea ua iaise ngā yo inga wha pitoa. Ua fina ngalo le tua fai I le taime o le sauninga. Amen. No vai aton po ia wasua tusunga Amosa. Fa umamai le wasi. Aisea o le lili na le wasi. Ale le ngampaia. Taua la awane ye alwa ya pe wa e feel down lau sunga le sa worship leader fa pe ao pe ya wale fa winga me sa fa e ai la ya fa unga ya joy ai ono wasui mai le ana le kalesia mea ai asaula le nga pa ia sui se me tono e tusa male fina ngalo le tua ele alwa se stangata e alu sa oile au onane tua. Me foi la lea mal ia tanto wainga ia malia I lo loto. Ia e malama mai te me suia ia le tune. Ona e amana ia le tua lana au na lai tonu. Amen. E vai tinga le leu sitai o sto ina wai foi o eli. Ana feta la ia le tua. Ai ina wa leu sitai la eli. Feta la lo male tua il tamai Samuelu le moito. Me foi le e malia tua tulunga le ona le tua ne imantu le fai le me le nganga pa ia. Grieve le nganga le li. Fa ngalo le tua sistangata. Amen. Ai vai ele tu se ngaluenga le la fauma. Ngaluenga lum tau pe lua fai upu momoa ngal fai upu fa. O at fo ila tau le so Pentekoso, sa ia umalava ila tau le me tasi ma le lotonga tasi. O le fa fo se I mai le o le taalili ma le langi. Pese I o le matangi wangi tele mai. Ua tumu umai le fale sa la tono nofo ai. Wa ilo fo I la tau lau fai vafi. Pese I o le afi wa vai ina. Ua nofo I o la tau lunga taito tasi. O fa tu tumuina fo I la tau umai le nganga pa ia. Wa fu ai ona tau tala I ngangana ese. Pe ono fo ina mai ele nganga o le ngangana ia te I la tau. Ai lele ia e se ale mesa fai la wa apostolo te milea mai datou se laulo se fulu sai lunga. Sa la tu no fo le me tasi mata talo fatasi. Ai ina ua ngai ngoi le nganga o le tua fa mai ua angi mai pese matangi tu tonu le mela ia yo la le mena tupu. Amen. Ua fatu tumuina le nganga pa ia. Ua amata ona tautala le ngana ese. Aisa ua suia le nganga pa ia le mea safai. Amen. Suia le fontalo, suia le mafuta fatasi ile baptisonga le nganga o le. Nei pio la o mana o le tua fo il taimi tatou sauninga e baptiso oe. Awala tele fia a ia e malama o mana o le tua e sui mea ina ia fa manui ai lana e kalesia. Amen. Nisi taimi fatino ai le tua se mea sili atu nai lo le mea sa fo ina e tatou. Aisa sila fia ele tua me uma. Amen. Halleluiah. Aluenga lua fai upo momua ngai le fa. Aluenga sfuru fai upo e fa su fa unu. O tau talatu pe te rui nei upu. Ai fio I fo le nganga pa ia te ila tau umalava.
o e o whaalongo le upu, na matua ofo lea e na peritomeina o e whaatuatua, o e na o mai ma Peteru, ina ualilingi ifo inu esele alofa o le nganga pa ia, a wala tu whaalongo atu ia te ila atu ua tautala mai ngangana winga ese, pa vivi i atu i le atua, o na whai atu leo Peteru. Ele i uma le launga Peteru. Ele i whaia foi se wala aua Peteru i la inga. Amen. Ele i whaia foi se te talo whapitoa o le whaoletanga mo le ainga. Amen. Na o le launga le mele na whai. Ai ki pisa o mai ale nganga pa ia, whaamanuia le ainga, papatiso matangato le ainga. Amen. O le ala makua ofo ia Peteru. O le ala winga o le mele o te tala noa i ante oi. O le tāua o le nao le tātou whātanga pe o le anganga o le li e ngai ngoi, ai sea o ia o le taitai o le sauninga. O Yesu ia mea, amen. O lona winga, o alawa tātou pokalame whātulanga ia tātou muli muli pea i le suwinga e whai e le anganga o le antua. Amen. Aluenga sifuluono whai upo lua lima luono. Le tūlua o pō mao, ua te talo ima pipese o Paulo masila i le atua, ua whaalongo fo i ate ila ua e ua nono atia. Wana whaafua sei mai leo le mafui e tele, ua lulu ina ai whaavae o le whare pui pui, ua matala mai ai uma whai tutoa, ua manunu ai fo i o lato no noanga umalava. Amen. O Paulo masila lai tono le whare pui pui. Lai te talo mavivi. Ai fio mai lama le angelu le antua. Luluina faitoa. Matala talama. Wa mea sa no noa i o la vai mo la lima. Amen. O mea ele i fuafuaina ele tangata. Halleluiah. E na ulu fale ale nganga pa i o le li. Sui ato mea. Amen. Halleluiah. O nisi taimi ele liu ele atua se tūlanga masani e whai ma mea tutupu ai wavenga ele taimi o le sauninga. Taua le nao le tātou whaatanga ina o le anganga o le ali. Amen. Taua le pokalame le lei o sauninga. Ai sili ai o na tātou whaataua le taita inga le anganga o le antua. O le pokalame e au ngā ina ia so solo le lei le sauninga. Amen. Ai o le anganga pa ia suia ai o langa o tangata. Taua le nao le tātou whaatanga ina o le anganga o le ali i ngā lue pēa ia le taimi o le sauninga. Paua leo le mea ia le leilau whaalongo, leilau wa ai whareanganga. Amen. A tu maupea, le loto usiustai, pe awhina ngalo le atua e whaatino se mea, e ese mai le mea sa tātou sauni ma fuafuaina e whaatino. Amen. Whatanga pea le nganga o leli. Te loa le ki o le whaunga leo te loa la vai auia. O lo loto maulalo. Ai loto maulalo. Whaingo fie leo na ngā wai lo loto i le ngai ngoinga le ngangoleli. Tātou te iloa whaitau umaltu spaia. Tātou te tatalo, tātou whai tangata te talo. O tātou whai o tangata e fie anapongi. Ai ale mawalalo lo loto. E te le langona ina le whaunga le anganga o le li i antoe. Nala winga o le meleo te tala noa ai. A mawalalo lo loto o le tangata o le atua whaingo fie na e talia taime suia e le li i mea. E te mana malama fo i le mele wanga i ngoi e le tue i lauta maa whai whiau. Amen. E o umar whiau. Amen. I'm ready to have a party there too. Praise the Lord. Fatai, mole, our winner. Te tu like to see me. Let's all be upstanding. I want you to open your heart and your minds
to the teachings of the Word of God. This is most crucial time for all of us. Write down things that koe alu koe study ai mai koe malama vai oto ole kalesia. We shall never lose the attitude of learning and understanding. Amen. Wai kaukile manga ole kalesia ala palasi kulung koe ol fale palasi koe ol fale ele malama mele kupu. You know. Ole foi lá o atato le mole palasi dal tu lunga me akas le seme o suia a atato malama le upole tu va ila ia le manga yo le mele o lo malama ile operations ole kaimo tato sauninga ea Taua wa ale lo tato e me sa tanga te ia tu luma ile te ia ale lo ka ko le me fai e what to alfa au fali. Amen. But ona mula a fine tune loto tangata ile nga pa ile atua eva aile le flow le leo le nga pa ile atua. Amen. But that comes when we understand. Mele to episode to nga pati ile atua. Aftai sunga fiti mole. O ina le baanga le. Ya, le la atua tu lava no le sunga Malaki ya wale sese lono lua ya la mailalo fa aftai. Yeah, praise the Lord. I'm grateful to God. O se Fitiafiafi tua no faonga ino lana whanau. Yo pe au te mafo fau le amatango le nei lotu. Amen. We started with nothing. We had no idea what we were doing. Le ima se sia marama. I come from the Catholic Church. Yeah. Ola wali ile se fo e kale sia no mai ai. But whaftai ile tua. I praise God. Amen. I mean every so tau longa pati ile tua. Yeah. Ta tu le no sungai ila unga oi ole la rua mai ko ya fai o rua mas pati mo sunga Amosa. Dai Amosa mole fae vai te matua e. Ya, to lile si tu fatalo felis tangata nai te lua so. Ele ai ama se winga o tatu maftanga nei fai. Pe afa pe te alu le fale le se me vea. Amene. Amene anapo tai lua tai tolu plates mangai ia lenga el moe le lau te titilo atu te lo le leia tangata na alu mana plates lua le la losa mas patimo losa amen o le taua na te lo le ngata ile tatu fa longo le upole tuan po. I was so blessed e le me o whaalongo mo moa, no whaftai le atua ona o se whamnianga fwoi na o toi peo toi refresh e whale lo ma whau, anpo. Ele vai taimu Yesu, a alua Yesu il no whangaitasi, e a pawanal me Yesu, a na wa fiola i Yesu le langi, a sau le nganga pa ia, o le advances la le atato as the Holy Spirit, amene. Kilo la tangata nai te loso pe te loa tu ai le nganga pa ia. Amene. Nai whaalongo i le aso nei sunga fiti whai mai. Paua nao le mea ona e le ise tino e vai oe o lau ata mai o winga nao le nganga pa ia. Amene. The Holy Spirit has to manifest. Faali mai nganga pa ia le atua ai wa ki fia moi mai e le o se nganga pa ia fia moi. Amen. Just allow me wa titilo atu la presentation and fai. To titi halwai tu la le umi. So please a fai atu ai a foina e o temina ia langa lena saunoso nga fiti. Falongolongo le nganga le atua. Amen. So this morning, peno fat foi lele
te halung maave se mel fale. So I'm going to talk about the gift of the Holy Spirit. Me alofa o le nganga pa ia. Whataia I sunga sepi mo, te lopol mena le na mai ia le, e mta upo me alofa, tauna e halung maave ia se me alofa. Vai, o le me alofa, o le gift, o le mea e avatu fua ia te oe. It's something that is coming to you free. E leo se mea alofa, lo waluatu nei e tau se lus futa lai ole, tangotu lautang, e leo se mea alofa le mea na. Amene, o le mea na lo wanu na nama, le mea na But the gift, o le mea alofa, o le mea avatu fua ia te oe, I will lela e mwhainwha lau tele. But o le si me taua, o se mea avatu fua ia te oe, out of love, ono le alofa. Amen. So, the gifts of the Holy Spirit, o mea alofa o fua I mai e le nganga pa ia. Amen. Si no lo limpa fa pea e kei loa ia le mea alofa le nganga pa ia. Le ia te oe. Si no lo lima. I want to see your hand up. O le ko kele lokonga. Si lunga. Vai. O mea alofa ia nau mai. Ele a mai e ave mo le fale o sainga le I. Nga a mai mea alofa mole lotu. Mo kakou. Si lai lunga lau lima pa fa pe kei lo se mea alofa. O ngai a ki o se mea alofa le ngang pa I up. Li kio a kau fa le kongu kako loko ria le. E iei ka ngaka le la tūla I runga Amen. Our reading this morning, mai le tusia. Mamoko nitum tau pasulua. Fai momoa si ors. Mea alofa wha le nganga le au soe. O te le loto ina ia Paulo Ulia I o tou. O tou I loa. I ona posa whai o tou manu ese. Sa tō sina fo I tupua le ngangana. Pe ona so ona tō sina o tou. O le nei. O te whailo atu ia te o tou. E lei lawas tangata e tau tala ngangana o le atua. Nā te tau ana te maina o Yesu. E lei fo se tasi nā te mawhai ona ta ua o Yesu o le lii. Ale se anoa le nganga pa ia. E matalasi mea lofa. E tasi lava le nganga ia. E matalasi fo I whaiva. E tasi lava le lii ia. E matalasi fo I mea mamana. E tasi lava le atua. O lena te matuanga lua I mea uma I tangata umalava. Ua fo ina ta itasi tangata le whaalinga o le anganga e au ngā ai. Wau fo ina mai le tasi le upo le poto. E le anganga. E le tasi fo I le upo le malamalama. E tusa ma le anganga e tasi. E le tasi le whaatuatua e le anganga e tasi. E le tasi o mea lofa e whaamaloloa I mai e le anganga e tasi. E le tasi na te whaia vāvenga. E le tasi o le perfeta. E le tasi o le suenga o anganga. E le tasi ngangana ese. E le tasi o le whaamtalanga o anganga. E matuanga lua e fo I nā mea uma. E le alava anganga e tasi. O lo tufa I tangata ta I tasi. Malana mea. Pei ona fina ngalo iai o ia. Amen. Ioannes fulono fai pe fitio le valu. Ai pei tai au o le upomoni lava o te whai atua ia te outou. E au ngā ia te outou pe au alu ese. Awa a whai o te le alu ese. E le maliu mai le fsoswani ia te outou. Ai a whai o te alu. O te awina mai o ia te outou. A maliu mai foi o ia. Nā te whailo atu le lalolangi le angasala. Ma le ami o tonu. Ma le wha masinonga. O te mana o ia I loa I le tai au le nei ma te wha manati e leo se teimo mo leo tatu wha longo ai I nei a onga. Taua ia o le leile o le atua. Only one God and the Holy Spirit. Ai o le leile o le atua. E tofu ata tau ma le meu fo ai mai le atua ia te oe. Amene. Le ai ma sesi o tātou I lalo I folfale nei. E le ai se mea lofa na mai le atua. Amene. Amene. Whamai e tele mea lofa ai tasi a le atua, tasi le nganga pa ia. Lesi mea le taua ia Paulo. This is our advantage. O le advantage le tātou e le o maua e isi ka ngaka po le lalolangi. Amene. We have the Holy Spirit. O le kala Yesu mai e au ngā lo walu. Your advantage for me to go. Amene. E ui lai le o ia Yesu. Al advantage le tātou is the Holy Spirit. Amene. Lesi mea ngai ka ua ngā le liane na sulono pai pa fitu o le valu. Whamai, o ia lea na te tau mai, ma whai loa mai, ia te oe. Ma ngai ia le mele na matan po, ia tātou pokalame. O lau salamo,
ke le io ka salamo nga fai nga po ke le io me ka ke la ngonga e le o sa vali ai tatou le nga pa ia. Amen. You know, somehow kasi le mele sa no sunga sepi o isi ke mi fo le kau ke o mai le loku o le ka ko ke o le me mo mua fai tatou o le vala au le nga pa ia aisia kau ke mangaku e control le nga pa ia, but many times ele o ve ka ko fa mo nga. Amen. Ai fa mai la ia le tala le ale tusila Yohane fa mai o le nga pa ia na te ta watu ia te utou me kolu me mo mua le anga sala tau mai le nga ia te oi le ka kaunga fai me nga sala mo ia le nga mea lua o le ami o tonu aisia langa o le akua e pa ia e mamalu. Amene ia malemelo tolu o le whamisinonga le atua aisia saule taimi tati tuai te totasi rumo le atua. Amene o nga yoinga le nganga le atua o te mana o fo ia e alu le asone le e ka ua ia ki oi vaenga long lua the gift of the Holy Spirit in the Bible. A gift is something freely given to you out of love. E mai se me alofa e show mai ai le lofor kanga ia ki oi. And that's how the Holy Spirit's moving. Out of his love e mai ai le me alofa o le me alofa nga e lo le le nga pa ia e sut le le ki oi. E mafainga operate ai e mafainga e fa nga inga e ke winga mai ai ele gift nga va ko le nga pa ia ki oi. Amen. Show the love, secure a favor. Aisha, a long lei, ele nga pa ia, ele lei o ele mel nga. Amen. Amen. E fa ko ko inga o ele mel nga. Ele ai se sili ko longa fa inga pe ia o si fia le nga pa ia. Amen. Make sacrifices. You know, Olmelia, o le lofo le tua nga winga mai Yesu as a sacrifice for us. Empower the believers. Menga lenga mai me alofa ia ki oi. Empower ai oi. E ke sau e kai au, e ke usu fia mai, e ke le sau mai angai loa. Aisia, e le ke ese malosi, ai la le me alofa, ale nganga pa ia e ke sau mo lo fia. Pe ingu sau ki, pe le ingu sau prek, pe le fai sau breakfast. E ke sau fia, pe fai ak vela breakfast, a sau lo ko mai. Fai manka breakfast, awa leva nga usu la lo fai. E ke sau ala e ke la ngonga le malosi. Amen. Amen. Yeah, the contents here po vaenga yo te fitan noa. Yeah, mga hife ka fa kasi le mela inunga iya what are the gift. O ala me alofa. Lua, who are the gifts for? Tolu, how to discover your gifts. Fa, lima, sorry. Se fa lima longa la ka ko lo fale ia what a gift o ia me alofa po ia me alofa lenga ka ko fa longa mense 50 menses that eiva ia me alofa ia pe mai ma tatu titir po me alofa lenga pa ia. What are the gift of the Holy Spirit? The gift I go ke yo o aku me alofa o me alofa ia lenga pa ia feta mal foi pe fava mole. E matalasi me alofa, ai tasi lava le nganga ia. Different kinds of gift, but with the same spirit. Ele kasi la se me alofa. Amen. Awa anga kasi. Olongo winga la. Ele pa lengi. Amen. Iwinga kabwa misa. Amen. Ai tele me alofa wa mai ele nganga pa ia. Mai etasi elasi me alofa. Etasi le nganga. Lesi vanga taua ina me alofa ia. It shows us the manifestation of the power and authority given to each one of us is for profit of all. Mga iyon mele. Bai. Nga vakia ki ole me alofa nga. E profiki umai. Ia tangata uma. I leo se mea ke fiesio wai. Peo se mea ke mangaku wai e siri oe. Peo se mea ele leia inga oe.
e profiki e kanga ka uma. Fai tangata na tiro so, o le mena ia te oe, profiki ia. E le leia ia, fai hai. Amen, ai lo fai ia, ai lo fai, mea nga e le fia ia. Amen, ngā mai ia mea lofa, e le anganga pa ia I tangata te totasi. For the good of everyone. Mo le leio kako uma. Amen. Amen. They are given by the Holy Spirit to each one individual as He wills. Ma ia lo whanong whakne le tai au. Wa yo le mea lo whangai mai le nganga pa ia. Pū le nganga pa ia. Le mea mai aki oi. Amen. Amen. La mea wa watu le nganga pa ia ia I loa o le mea ngā. E sila fia le leia le nganga pa ia. E ke le leia ai. Amen. Amen. O me loko whakoi, o me alofa mai le ngang pa ia. E leo se me alofa, e leo se me vole le mai ke le angai. O le mea te le lei ai. The nine gifts of the Holy Spirit, the word of wisdom. O I lenga whai al me lea. The word of wisdom, whalave lave le me lea. Jesus' name. Heal my brother. The word of wisdom, the word of knowledge, discerning of spirit, prophecy, speaking tongues, interpreting of tongue, faith, healing, and miracles. Yeah. O me alofala na hiva. O te mana o ia he halu le asole nei. E kakaunga e anu masa mea mea ia. Amene. A whainga e sau foi e ke le uloa mea ia e kakaunga ia ke oe. E kakaunga e alu wai loa. Amene. Amene. E kakaunga e alu le asole e iei le mea mea ia. Kifti ia. O ngai ia ke oe. Pe ke sau foi kai alu ngei. Maybe e le inga lua inga. E ke alu le asole ngei. E kakaunga lua inga. Amene. Amene. Who are the gifts for? Iane sufafa I pesulua. E moni te whai atu ia te outou. O le whaatu atua mai a te au. E whai alawa ia o ngaluenga o te whaia. E whai fo ia mea sili ia mea. A wa o te alu ilo ta maa. O me alofa ia, o me alofa moai. Most assuredly, I say to you, he who believes in me. O me alofa ia mai le ngang pa ia. O me alofa mo I lātou e taritonu ia Yesu Keriso. Amene. Ia, ke loa ngai kia lala mai tae nei o oel tangata taritonu. Amene, oel tangata taritonu. Whai tangata na tirosa, o oel tangata taritonu. E leila se kangaka katkong, according to the word of God, let's kangaka katkong, ai le maga as me alofa. Amene. Amene. E ke katkongu ia Yesu Keriso, ai ke le mga o se me alofa le ngang pa ia, ia, pamangalo o le tua. Amen. He who believes in me. Momoga nita suluof le vai psutas. E matua ngalue fo ina mea umele lava nganga e tasi. Olo o tufa I tangata ia ta tasi malana mea, pei ona fina ngalo ia o ia. Maia, mai kufa. E wia le o tino mai. Auleanganga, the Holy Spirit is distributing the gift to us. Mai kufa mai leanganga pa ia me alofa nga e kofu le kangaka malana mea. Amene. O ke mga ia alu kai au ngei po le asole nei. Ia iloa. E ia le mea wa vaku leanganga pa ia ki oi. E ile me alofa fa pitoa wa vatu leanganga pa ia te oi. Ia lesi baenga how to discover your spiritual gift. Whawhela ngai loa. Lima kausanga o ka loko. Ngā le whai ngā mea le loko, leise mea lofa. I say, I don't know, I heard, but o kila ui loa. Ili ia maia sepi se mea. Ale ngai whalonga ia fiti ilai. O mea lofa langa pa ia leo se mea wakot whaiwhi au ia ki oi. Amene. Amene.
how to discover. Whawhenga e maua, whawhenga e loa. Number one, the desire. The desire o lo nau tai e ke manga o iai. Momoko nitum tapu su whawhe momua. Ia o tau sisi le alofa. Ia nau fo inisi mea alofa wha leanganga. Ai maise lava. Ia mawhai e o tau o na perfect ani. Pursue love and desire spiritual gift, but especially that you may prophecy. Mai e melang ka o fitiang nei. Mai e tala Paulo. O ke mga o ko ke kala o mai nganga ese. But I prefer to prophesy. Aisha, o le perfectanga e mawhana o mai kako. O le ngana ese, po le gift lea, o le tautala le ngana ese. O le kele o kaiminga oi. A le aise interpretation, o longo ape le aise whaliunga, e le mawhanga aila lesi kangaka. Ameni. O le kele la waso, e o mai kako, e ke alunga oi a ke mawhanga, ke saumalo palankeke koe alunga ma oi. Ameni. A le wingo le melea, e mawhana ai ia le kalesia. Ameni. O le kaua la lesi mele le, whamai, o le afoina, le whapunga na, without love, Paul explained, without love, spiritual gift means nothing. Vai, o le mea lofa ngai a mai le akua ia ki oe, whatever gift, out of love, e ke whai ai le mea lofa ngā. E whai mai i lo alofa. Without love, e leise wing o le mea lofa ngai waku ia ki oe. Ameni. Ameni. Spiritual gift means nothing. Gifts should be used in love for the good of others. Kakaunga le lei elis kangaka. Kakaunga mangwi elis kangaka. E kakaunga wha malusi elis tangata. Ele mea alofa nei ati oe. Ameni. Desire. E alanga e ngau. I se mea. Kusa e a e ngau i se mea. A e ngau i le kako por kalame. E ke sau vave. Amen. Sorry, pa pengai kuai mai. Pa e ngau i se mea. Ameni. A whainge kako mea ai. Kuai anga. Aise e halu. Aise ke ngau i ai. E loa le lei kangaka. Lo ngau i se mea. Ameni. O le mea lofa la le e loa. E ke ngau i ai. Ameni. Amene. E ke ngau i ai. O le mea lofa le ke fia maua. O le mea lofa e build up ai les kangaka. O le mea lofa e encourage ai les kangaka. O le mea lofa e wha mawhanga ai les kangaka. Ai leo se mea lofa kuri kangaka. Amene. O mea ngā mai e lea kua po lea nganga pa ia. E comfort ai les. Mili kua les. Whafkai ai Amosa, mili malo kua E leo se mea alofa la nganga pa ia. Alfa ma alo si mea si ouso ia kia wa. Amene. That's nice. You feel comfortable. You feel encouraged. Ai sau le pokalame. Se ke sau malo ngau. Amene. Amene. Ai leo lo fa for leli. E leo se ngau. E leo se mea alofa. In Jesus' name, no fa Amene. E ke sau o oe ngai ai le mea lofa le nganga pa ia te oe. Amene. Lan me lenga vaku for the whole church. Mo kako uma. Amene. Manga ia kako o onga uma. Kako o mawhanga uma. Whamalosi uma. Amene. Salamo tatou. Amene. Amene. Momoko ni tem tau Suluape fai pato sutas. Ia o tau nau mea alofa e sili. Ai petai. O te whasino atu ia te o tau le ala e sili lava. But earnestly desire the best gift. And yet I show you a more excellent way. Yeah. Ole earnestly desire. Kusa lenga ufak. Kusa wa makua e ngau wa iai. Then before le ke lua le ngofo. So le pole ale maluru ke alua. Acha le ilunga ngau. Amele.
Fa mangaku mai la wole o fiti mai fa mol mauia kai mia o la singo mol mau te va ai kangaka te loai wa ka le ko va ai ala ke mi wa lusi gift nga ale ngau ke va ko ngau se mea you will do anything. Amen. Kangaka ngau ekele moi I loa le soi ekele ai e lo ngaka ngau amene le ngaka nga ekele mai ai cha lo ngau wa amene me nga kele mai e ke halu ai ki fenga luanga la ke ngau amene e te nau e maua. The gift of the Holy Spirit ia le ngau ngai ate oi. You'll get it. You'll have it. We ask the Holy Spirit, la sila mai le nganga pa ia. Lo wakali ilea, lo wafingi lea. E ngau ale me lea. E le mawhai nga mai le nganga pa ia ki oi se mea. E ki lea ngai. E te nau o le mea e mawhana i le stangata. O le mea wha maalo se le stangata. Avisa pati mo le atua. Man. Whamaitala Paulo, o te whaangalo I mea ua tuanai. Ai o te tamoe puna wai. I press onward the goal to win the prize. Your desire for a particular gift could be a sign that God has given you that gift. O le winga le mea, o lo ngau I le mea lofa, I se mea lofa le ngai ke ngau iai. E mawhai o ngā kama I ngā, o se mea ngā e wakwe le nganga pa ia I lo loto. Amene. E se mea ngai ke ngau I le kua. You have that desire in your heart. Pele o lai e mai ai le nganga pa ia ki oi. Amene. Number 2. Whawhenga e maua longa lua is a recognition. Recognition po le whailoaina mai lea. People recognize, is it Mara? Se langa lo kikilo kai o Mara. Amene. Whailoa mai. Proverbs 4:5. O le mea lofa le tangata whaalau tele ina I se ala mona. E ta ina e foi oia I luma o ali. A man's gift makes room for him and brings him before great men. The gift will display and show itself if there's a sign of any gift in you and people will recognize it. E iei kaimi, e whai mai e kangaka ia ki oe. E leo wha mi ka mai ki oe. But there's something I can see, recognize. I can see it. E ilas kaimi pe e ke leo alu ke le elo mawhauwhau. E eisi o uso le masangi e wha mai ki au. Okay, loa lau mea lofa lea. But I realize now, he's right. Ke lo whea kulai ke kaua, le la kaua ke ole mea ngā. E le isau whea au mea ngā. But he's right. Aisha, he recognized. E loa, mai oe. E eine mea ki le kilo ai kangaka whamai the way. O le mea lofa is the way. Longoinga, e eine mea ke le lei ai lai mawhai o ngai loa e te tangata. E whakwe ki oe. Ke loa e se lo le lei le mea la kalo le le kua. Amene. Recognize. Or recognition. Ka ua I o le mea 1 Timothy 4, verse 14. Awani e whaatala le mea lofan tu ina tu ia te oe le valoanga, ma le whae ea to lima o to ina. Valoanga, ma le whae ea to lima. It's something pe ele I o kele lo loko. A le whae ea ko le lima, ma le valoanga le wawaki a ki oe, e recognize hai that gift. Amene. E ele pe o whakanga wawaki a ki oe,
People recognize, people see it. Kilo ene mea lofa ngai ke lelei, se mea ngai ke lelei ai. Amene. Amene. E mawhai ngā. E anga e haru le kua. Lord, if this is true, I desire for this. Ke ngau ni me lea. Amene. Ngā mai lele nganga pa ia ki oi. Aisha. O le nganga pa ia his will. E mai ele me alofa ia te oi. Mai wa ai le lei ia le mea lofo watu le atua ia te awai ke whakala le ia o kalanga Paulo le whai mai awai te whakala le awai te whakamala e alanga le ngale i loa le mea lofanga ke leo kaimi kau whakala le kau ke whakamala al kalanga Paulo lenga fai a Timoteo. Timoteo, aua e te whatalele, aua te whatamala. Ameni, meua watu ele atua ia te oi. Ia. O leska ngaka ngā kerisianga mai ia. O whaapea, pe ia o se whaamalolo mai. Ai o mai kai mingi, ngā pe ia o se whaamalolo. Ngā la kua ele pu, pe ia o se ngaka whaamalolo mai. Aisha, wakakauanga e loa. Wakakauanga e loa. Ameni. A whaila ke le loa, e ke loa, e leo o se whaamalolo, aua koe whaile kua, pe ia o se whaamalolo mai. Aisha, e leo se whaamalolo mai, langa ngai ke tau. Whamarikala Paulo ya Timoteo. Aua e te whatamala. Ameni. Ia malelon tolu. Umalolo kai mi whaamon mole o le kalong. Pauanga le mea lofa e avako ele o se mea lofa malanga pa ia. Ia e foa ia tuma o ia talo. Number 3, function. Desire, recognition, and function. Vaioi, o le melea e kakaunga e mana malama hai. E leo se mea lofa e mai e kanga mai ke sauma oe e kulau kanga ke saua le loku e koe anu maave. E koe sau lesi vai aso, e koe alu maave. Amene. Lua Timoteo mta apu mo fai poe ono. O le mea lea, o te whamanatu atua i ate oe, i atoe whaamumu le mea alofa mai le atua lo i ate oe lea, i le whae e atua ulima. Function, I remind you to stir up the gift of God which in you. Stir up. Whaamumu. Lale wingal menga, function. E kakau nga function i le gift. Amene. Amene. Lale me alofa o wako le kua ia koe. Pea ngofa ia koe. E le haim masesio kakou i lalo le whalen ngei. E le ise me alofa o wako i le kua. Ale me le tupu. No function. So ngai wakse kupe whako a function le risi mea. Amene. Amene. Function le leifa mai tala Paulo ya Timoteo ia e whaamumu. I remind you to stir up. Amen. The function of the gift is the sign of the gift. Function of the gift is the sign of the gift. Lale wingal melnga. Ole nga yoi mai. Ole mea lofa. Ole atangia mai na maleiloa atu. Ole mea lofa. Amene. Goriana maraside. E kei loa la ole nganga ese. Langa lewa e whaalongo mai ai. Es function. Amene. Ai afa pe ia ka ko se mea lope se mea lofa. No function. E rei lofa i palanga mea. Amene. You don't know. Function of the gift is the sign of the gift. Amene. Elo ai. Aisha, ole miracle le mele wa kupu. Ole healing. Elo le mele wa kupu malolo. Amene. So function. Ia elola. Ava bewa avaku se me alofa e oe. Yeah. Stir up.
whamomo, whakingo, whaakamai, amen, whailoa, whewhaiai, kongole kalesia, asia, mawhangwhanga mai kako. Bless the kako uma. The purpose of the gift, lan menga lenga mai, ya ke lo lewa tatu whalolo, momoko nitom tau Suluape pefitu. Wafo ina ta itasi tangata le whaalinga o le anganga ya o ngai. E o ngā, ia le whaalinga le nganga, whamai ufo ina mai e le nganga. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. No matter what gift, or the purpose of gift now is to edify and mature the church and glorify God in serving others. Amen. Nga linga mai ia me alofa. Ele se me mai beneficio o sesi. Lei ole me mai. E makuai lo langa. E edify ai the body of Christ. Ia ai vi ia ile tua. Amen. Prophet mai kako. Manga ia ole me lai lis kanga ai prophet kako. Le lei mai tatou. Amen. Amen. Saul perfekanga ele lei mai kako. Ai le Saul perfekanga ki nga ka dinga le ile lei ole afona ole me alofa le mai. O falonga sepi. O kaude aingi o kaude aingi se me alofa le kongo kako loko ngi kai. Wo loa ia ngai figi. Nga fa figi nga mai le nga pa ia. Ai perfekanga. Amen. Api ole hai but it still happened. Like upuia the prophecy ole upu fa mafana fana mo tatou. Amen. Amen. No matter le ale ko inga gift o ke mga o ia loa. Ole purpose of gift na to edify the body of Christ, to comfort us, all of us, for our prophet. Yeah. For the work of ministry. That is why the gift is for the work of ministry. For edification and perfection of the body of Christ. Atina e mafa'alelei ai le tino o Keriso. Efeso 5:10. Ona me alofa foi ia fai nisi ma apostolo, o isi foi ia fai ma profeta, o isi foi ia fola le tala lei, o isi foi ia fai ma leo ato ma'awao. Ina ia fa ato toina ai le au pa ia, la to te fai ai le ngaluenga au auna, ia atina e ai le tino Keriso. Many. Atina e tino Keriso. Second one is the divine power that helps promote the gospel. Promote the gospel. Amen. Kau ke vea ai le kala lelei e o le kala lelei I les kangaka. Through the Holy Spirit. O le mana e fisoswani talaina o le tala lelei. Tolu is a reflection of God's character through us. Mengalango whakwai kilo les kangaka. E se a te ai wako lei Holy Spirit. But the manifestation o le aka mai e kei loa ai o la yeile nganga pa ia kangaka nga. Amen. Of course, tau kei loa, so te tangata na te talia Yesu Keriso. Ua ia te oe le anganga pa ia. Lenka ko whalong po, e le alu ese le anganga pa ia ma oe. E tu mau e whavavau. But the problem is, ua le ala winga kako, e whai I le ngaluenga le anganga pa ia. And that's why you cannot hear it. E ke le, kau ke le whaalongo ai, wa e le langona. Aisia, kau ke wala au le nganga pa ia I le amakanga le saunginga, a kau ke mai, alua le oe. Ameli, le is a gift. Le koe whaakanga I se kaimi, e whikalai me le nganga pa ia te oe. E ki kirikila ngaka, no reflection. O ame ngai reflect mai ai. Characters o le kua. Characters, love, holy, faithful, merciful, o mea ngai kei loai, la nga lue le nganga pa ia, I kangaka. Amene. Amene. Momoko nito vai pasulo vai pa lima leono. E matalasi foi faiva, ai tasi lava le ia. Matalasi foi me mamana,
e tasi lava le atua, o le na tamatuanga lue mea ume tangata umalava. Amen. Kau ke loa ia le character so le kua. O longa lue I tangata umalava. Lesi banga supernatural power is given to each one for the profit of all and common good. Ya, mo le leo tātou uma. Amen. Mo le leo tātou uma. Lesi banga na so reveal and display his sovereignty. Le makaukia o le akua. Amen. Malolol kangaka o le makaukia o le akua. O le sisilese o le atua. Faalim failo ai lana pule ao. Who? The Holy Spirit. I leo se mea ngawhai e kākou. Amen. Yeah, lesi vanga nei, not intended to correct or attack others. Pai. Yeah. Ka tia lima whai pa lufulu wha lufulu ono. A oe o ia ke riso, whaasa taurina I la tau le tino mauna mana o mauna tuina nau. A whai o tātou wola I le anganga, I a tātou sava vali fo I le anganga. Lufulu ono? Ma lufu fit. Awana I avea I tātou mai mita vale, awana I whilu iai, awana I whilosi iai. Le se mea mai ke lu ia I les kangaka. I le se mea lofanga mai ke losi ai. Amen. Not intended to correct or attack others. O le mea nganga mai le akua, o le mea e wha mawhana whana ai lana I kalesia. E leo se mea e fia wha sao, pe whaitio, poni whaionga, ke whaikio e les kangaka, pe ke wha longo ko sau pe mai el mena kau fiti. Sau se pe whakanga mai, e leo se mea whaikio es kangaka, mai ke kau kwai, Amen. E le o les kangaka. Amen. Amen. Avisa pati mo Yesu. 5-minute break. Ya. 5 minute. Poma. Oh, koi lua not to lift up the person with the gift E le se me alofa mai, e longi me mai e lifi o ilunga. E uma ko e sa vale ko wa kau le whanga ali whafu i o kau au alung. Ele se menga amai e lifi ai o ilunga. Amene. Amene. Pe teru mua mua. Kusi mulmuli lea. Pe teru mua mua. 1 Peter 4:10-11. E tai tō tasi mau auna o le tasi I le lava mea. E pe ona maua e ia o le mea alofa. E pe o auna pule le leia le alofa tu noa winga ese o le atua. A whai e tautala se tasi. Ia tusa maa fionga le atua. A whai au auna se tasi. Ia tusa ma le malosi ufo ina mai le atua. Ina ia vi ia le atua I mea umalava. Ona o Yesu Keriso. Ia te ia le vi inga male mana e whavavau lava. Amene. All gift must exalt and glorify God. Me alofa umalava. Ngā umai ngā Yesu tia. Le suafa o tātua li o Yesu. Amen. Yeah. Koe kasi lalava ngā la presentation le fai. If I have time, I'll do it. If it's not, next one. Avise pati mo Yesu. Tua ne ya fatalo fatanga na yo tafa mai fai o kamala malava ya o fai atu I la uso o le tele o tatu e kalesia ele ai magi me alofa o exercise ai ia o te rei loa po o le ase taimi in tatou whaalongo ai. Lau whana ue. Ia o tau loto te tele kusa o le mea leo la au I tatou loto. Lea la kako mai whaile me ho le o peise o peia o le mea masangi. Ho le ngā mea ia kūrunga usu le pese. Ngo fo le whai kalo kūrunga usu le pese. A le mea lea. Wana o whai atu I sungai whawhenga inga.
Wa te tau ona tātou exercisinga me alofa o le angapa. Awa le tau te iloa, o ke le iloa, when was the last time you heard a word of prophecy? When was the last time somebody spoke in tongue and interpreted? When was the last time? Was it last Sunday? Did you hear last Sunday? Ya le leila loko le vahanga lea. Ala yo Otahuhu mai si loko e. When was the last time? See, that's the reason why e manga o mia ia tātou le exercise. But no whai atu le matu o sau kupu le aso lulu. Wa atu ole mea lea kupu kako wa kungu kako le fefefe. Ya, wa kungu kako le fefefe. Ke lon mea le inga fefere kakaka. Because you're worried about your status. You're worried about ke ufa apea wa se sela u mea langa whai. Ya. O le ala wa ulango nā mai le ngang pa i o le atu o te tauan tatou wha amalolosi e exercise me alofa i a le ngang pa i o le atu. Amen. Ala me alofa ngai e le ise me alofa i whai a kuloa perfect. E mea whai a ngei sasi. Ia whai a kaiao sasi. Ia kari e kangaka. Wai alanga akali kangaka o ngā ngau e wha masi ngoa le ngā le ngaka. See, that's the unforgivable sin. That's an unforgivable sin. Ia e loa le tāunga te reo le mea lea e talanoa ia i le atua i mea alofa le anga pai. Because otherwise we will end up in the same churches where we came from. Amen? Olo le nga pe o le mundane thing. It's like this is just a normal thing. We just have a normal service. Amen? Ia le mea tāua. O le mea tāua puna leo te talanoa ai. Ole, how do we hear the voice of the Holy Spirit? Tau te iloa. Ole te lei o tangata whai mai. Ai whai mai la lea nganga pa i o lea tua. Whai mai la lea nganga pa i o lea tua. A lea lau ki angu whau mo mawhau. Pe whai whea langa ulango ngā le voice lea. Because e lea ima se teimi o whaalonga o toi se o whai mai. Whai mai lea nganga pa ia. Sepi. Whai le mea lea. Have you ever heard the Holy Spirit? Because people that say, if I may fo leanga pa yo le tua mako o auskalia, o le lau ke filo, pega fa fenga fa yaku leanga pa yo le tua. Wa ele ai masisi o kako o va ai leanga pa yo le tua. O inga ke lo fo ringa leanga pa yo le tua. When was the last time or did you meet the Holy Spirit outside this morning? Kusala le me finga kale ai. Ole awa ongal tu sipa ia pe fa feanga e langonga le. Awale mele, it took me a long time to figure it out when people say the Holy Spirit say if I mai la viliamu. The Holy Spirit say o kalikonga le viliam, pa ke fie ilo ala pe fa feanga langonga viliamu. Amen. Awa ke fa ko ke o le ko kele tangata they're using that clichés just to validate what you are saying, just to put an authority to what you are saying. But in reality, I'm not too sure what you meant by when you said, the Holy Spirit told me. Amen? But the Holy Spirit, I mean, put up your hand if you know how the Holy Spirit speaks to you, or you heard the Holy Spirit. Put up your hand if you know. Well, what about the rest of us? So that's the reason why so let's go to the Word of God. How do we hear the voice of the Holy Spirit? Please, dear Holy Spirit, help me. Help me to communicate your word to your people. Bless you, Lord. Amen. How do we hear the voice of the Holy Spirit? Firstly, the Holy Spirit is the person. Amen. He's the third person of the Godhead. He has emotion, he has feelings, he speaks, he grieves. But most importantly, he communicates to us. He talks to us. Amen? Or do you believe that the Holy Spirit talks to people?
So he talks to us. That's the most important thing. He's a person, and that's why he talks, because he's a person. He talks to people like us. Amen? But he speaks to us in a unique way. Amen? So, in Romans 8:14. O i lato umo te ina le nganga o le atua. O atali i lato o le atua. So, the Bible says that those who are led by the Holy Spirit are sons of God. So how do you think when somebody is leading you, how do you think that person is communicating to you? He talks to you. You are talking to the person you are leading. So the Holy Spirit talks to the people that he leads. That's the reason why those people are walking according to because the Holy Spirit is constantly talking. Amen? So in Deuteronomy 28 verse 1. A faite matua whaalongo le si ufafongo le li ilo watua. Ana whai ana polo inga umalawa te whatua ia te oele asonei. Ona whaasilisili ina le o oele li ilo watua. So the Bible says, if you diligently listen to the voice of God. Now, understand this. Whenever the Bible says God, the Bible is referring to the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And nobody, you cannot separate three. Three distinct persons in one Godhead. So when God speaks, the Holy Spirit speaks. When Jesus speaks, the Holy Spirit speaks. God the Father is in heaven, Jesus is in heaven, the Holy Spirit is here with us. The only mean and a way that he speaks, that God communicates to us, is through the Holy Spirit. So we better know. We better understand how he talks to us. Because we will be in trouble if we don't. Because otherwise, we won't be able to lead ourselves. Amen? Exodus 15:26. A faite matua whaalongo i le leo le li ilo watua. Ma e whai le ami o tonu i ona luma. Ma wai mai o talinga i ana polo inga. Ma e tausi ana sauninga o malama. O te tuina atu i ati o se tasi o ia mai o tuina atu i a kupitu. Pai e ka kangaka e ka kaunga kako whaalongo i le anganga pa i o le atua. Amen? Kausi polo inga ola le ami o kongo o mea ia mana o mi alta to whaalongo. But I tell you, if we do not listen to the voice of the Holy Spirit, we are in trouble. Amen? So, how do we hear the voice of the Holy Spirit? Number one, firstly, be still, be silent, and no distraction. Ya le ala usia to wa ia ya o to le mea o te loa ya wi o lo tana no ma ile nga pa yo le to e ta, and the reason why I know he speaks to us. The best way to know the voice of the Holy Spirit is be still and free your mind. Okay. I did a bit of reading and researches. The best way e mawhai on a free lo mawhau to hear the voice of the Holy Spirit is when you are silent and your mind is at rest. The best way to do it is speaking in tongues. So here's the medical research. In the University of Pennsylvania, one medical doctor wanted to find out what happens to the brain when people speak in tongues. So he took a pastor to the University of Pennsylvania, and they did an EEG. The EEG is electroencephalogram. The electroencephalogram is when they put the wires on the brain, and they look at the machine, and they got the pastor to speak in English while they are doing the test, and also speak in tongues while the pastor was being hooked up on the machine.
And the test shows that when the pastor was speaking in English, there was a lot of praying activity. There was so much going on in the praying. And especially in the meleta or the frontal lobe. The brain has 4 big lobes. Now the frontal lobe is responsible for speaking and thinking and planning. The frontal lobe so there was so much activity going on in the brain. And then they got him to speaking in tongue. And it was so interesting because when the pastor was speaking in tongues, they saw that the brain was completely resting. There was no brain activity. And then we're confused. The doctors were so confused. They were thinking, why is the brain is completely resting? They didn't say anything, but I said, and I believe, that when you pray in tongues, your mind is completely resting, and now the Holy Spirit is taking over your mind. And when the Holy Spirit takes over your mind, you are completely resting. Now your mind is not functioning. The Holy Ghost is functioning now in your mind. I learned something. I decided that when I go spend time with the Lord, I will speak in tongues so that I can stop my mind from functioning, so that I surrender my mind to God. So I know that when you speak in tongues, you are really handing over your mind to the Holy Ghost. Because now, you see, speaking in tongues is the language of heaven, the language of angels, the language that God understands, even though our mind is unfruitful. See, your mind don't understand, but God understands. And when the Holy Spirit takes over your mind, you are completely at rest and you really are not thinking, but now the Holy Spirit is doing the thinking. So, ole test le nga fai, ngai loai, makua ile ai nga kaukala nga esel fai fe au, makua ile ai mase activity nga happen in the frontal lobe. The lobe le piko kele al fai kamanga ele thinking or planning or speaking. So I learned something. If you want to hear the voice of the Holy Spirit, or the voice of God, begin your prayer time with speaking in tongues. And I always say, Lord, I hand over my mind. Because if I were alone mind, but the way like how if you come in the middle of mind is to speak in tongues or pray in tongues. Ise kai koromata kashiria ra baba bara la sanda ra makoshi andira mara la sanda. But no koshi andira mara la sanda. Once you speak in tongues, you know that your mind is not thinking now. God is not taking over. Amen. So speaking in tongues is a very powerful thing that you can actually do. Amen. Yeah, if you have not been baptized by the Holy Spirit, come to receive. We are for the you know, as long as you will never, if you have not received the baptism of the Holy Spirit, you will never understand tongues. So that's the reason why everybody must go after the baptism. If you have not received it, go after it. Go fasting, go praying. You have to pay the cost, man.
E alofa le atua, mai le gifting, but alanga fia loa le kua peke mga osa. Aisia, ole me alofa le, it's powerful, but you also have to be very careful. Amen? E se me alofa e, le peka alo Yesus. A e loa lai le papati so le ngapa yo le atua. A ue ke fia alu wa ia I whapenga, e le ai masau pa uai mauai. Amen. You need to go after the gift of the Holy Spirit. Amen. So number 2, the Word of God. God speaks to us in His Word. I told you last night, I read the whole Bible. It was very different. I spent 4 years at the theological college. I've got a degree in theology. I spent 4 years. Makua ese ale whakau sanga I Bible college. Malo ualua ui ai whai kauru kusipai. Anga me nga o mai mako Bible college. O Revelation nga ave isi I whai aonga ia nga o mako. Ale mele te maua oi logo wa whai tau. E ngā e ke makua e ave oi le nganga pa I o le atua. E lesi level of understanding. It's when you understand the Word of God. I was teaching our church after the Old Testament, when I came to the book of Malaki, I discovered that in the book of Malaki, God stopped speaking to His people for 400 years. But the reason why God stopped speaking to the church for 400 years, I love you. How do you love us? So the Lord God said, I'm going to stop speaking to you for 400 years. And after 400 years, He wrote the Christians, or the forefathers, the fathers of the church, wrote the book of Matthew. So Matthew connected everything that the Bible said about Jesus. For your information, from Genesis to Revelation, it was all Jesus. The revelation of Jesus Christ. If you have a Bible, while you handing out your Bible, 2 Timothy 3:16. So God speaks to us through the Bible. The Holy Spirit speaks to you through the Bible. So ele ngakala ele quietness of your time ke langonga ele voice le le ngang pa yo le atua. But the Lord God also speaks to you in the Bible. And that's the reason why I decided to read the Bible. So now I'm going through the New Testament again. I'm going to go through it again. I'm going to study the whole New Testament. And I will go back and read the Old Testament again. I will do this until I die. Because I shall never stop hearing the voice of God. The moment you stop hearing the voice of God will be the moment of your end. Ale ko kele la ngaka. Ia ole ko oisi o ko nga ole kusipa ia nga mau nga ke fai kau hai. Ole ko kele fo isi ngaka. La ka kia kusipa ia le vale ele ai ma se me fai kau. Me la nga elenga ngau. Me nga elenga le ia ki oile ngau le. Le ngau le mau isi tangata ia ko anga fai kau kusipa ia. Amen. Ale aka fiwa ngau o kia oe ala ke o ala ke pula mai ke le ma ele me le fai. You don't know, but let me stay. You know, the Word of God stirs your spirits. Amen? Yeah. Put up your hand if you came from the Catholic Church. So I came from the Catholic Church. My parents were very staunch Catholics. I fell in love with the Word of God. That's why I decided to go Bible college and learn.
So the Spirit of God, the Spirit of God is the breath of God. The Ruach. Now the Ruach is the Spirit of the Lord speaking or breathing. So when you read the Bible, God's Spirit is breathing into you. Amen? Breathe my out. Get out of my cell. And the Holy Spirit spoke to me about something. Man, I will come to this testimony later. How do you hear the voice of the Holy Spirit? Number 3, prompting of the Holy Spirit. Mengele promptings. Promptings is it's like a very small, gentle voice in you. Yeah. For his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. The ESV translation, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. So here's what the Spirit of God is doing. The Spirit of God bears witness into our spirit. He speaks into our spirit. So when the Holy Spirit speaks into our spirit, that is called promptings. Okay? You need to be very sensitive with the your mind must not be carnal. So then you can understand him. Or promptings. I'll just give you an example. I felt for in Meru, Australia. I have a mission. Or this come law, meeting. My life here, a mission money. Or I look for Pukekohe. I look along the promptings there. Family promptings are empty your wallet. Empty your wallet. How I like if you know my for my. Ko se la wal mako kupe ko e mako so em tu los e uma mako wo I melpongi wale mo ke sit ko se la wal kupe le la ukam ale o ke fa longo le prompting empty the wallet empty the wallet ku so le prompting sanga o le kaulang o ko le o kaulang e ko kala le wole sa uma ko se la le ai me se mako kupe ngau ko ya o la ko uma sa nginga e me so o le kangi tu los fia ai yeah, I raise a group. If I la utala ele sa ole mea na o mai ele anga ole atu. E umana na sa na empty le walenga. I really mai ese ro mo kongi mako pase se mau ke o aku wai o melpongi. Ma tau no o te melpongi. Ai mo mai le si usor ke o kusi e malu se la uli masfu. O walu o le saunga sa fa falo to. E fa sa to. Ai mo mai le se la kala. Mateo mai le mako menga afe o se lau ka langi au te ka dia le mako kupe ko se lau lenga empty ko ngole ka o le si langa me wo no ti singa la I menge le fo wa I le li giving to the Lord. Amen. 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 O ka se mas ka mai pepa po wa fa mai langa pa ele tua no se pi empty da wale. Ya wang se I uma mai mea ngai konga le wole ya ku konga. You know, vai oi. Ia sensitive le atua wa o mea nga. Alang fai mai le atua e fai mea nga. Because le manga o le atua e release mai langa blessing. Ala la fia test oi pe fia fa pe ma fai ngai fa tua tuanga ia. Amen. Lona rua. O la ulunga le o nga disita ya. Tu se la ya wala kavale. O fa lunga ku le prompting se fa mai awesome responsibility. O le ala o kele mama. Pa le ko wale winga le fa punga le awesome responsibility. Hal wale kavale. Ele o fa no wale fa ka kali o lo ma. Ko no pa ka kavale o ka fa la wala. O fa wale lunga fo uri mo kan. Anga umang o kangi o ko e alu lo le o lo ko fa ku kavale luma le lai pu o sa vali lo le fo. I mean fa ku luma lo office o sa vali lo le lai pu. O la kwa u kusipa ia o fa ku le tua.
I don't understand when you said awesome responsibility. I don't understand. Please help me to understand. Yeah. May open the Bible. Okay. If I open the Bible, wherever I open the Bible, I'm going to take that is your word for me. My son of man, what do you have in your hand? Eat what you have in your hand. When Ezekiel ate the Bible, it was sweet. Yeah. People I still don't understand. But your preparation now is for awesome responsibilities. So go eat the Bible. So I put all my heart into my studies. Because I knew that the Holy Spirit said, eat the Bible, because I'm preparing you for awesome responsibilities. He didn't say awesome power, he said awesome responsibilities. Amen. So Holy Spirit speaks to us through dreams, prophecies, visions, and revelation. Acts chapter 2, verse 17. Na profeta mai ai leo tau watali ima o tau afine e lofa alinga o tau lea e fai miti fo i o tau e ina. So e tala noa mai lea tua e angang pa i lea tua e a tātou i momo o dreams, or prophecies, or visions and revelations. O le tala la, o le quote mai e le ngaluenga e lua fai upa suma fitu i ai le yoelu e lua fai upa e lua suma le valu. Non muriane e una o le lingi i folo o nganga i lunga i tangata uma. O na profeta i leo tau watali ima o tau afine e fai miti o tau e ina e lofa alinga e o tau lea. So the Holy Spirit is working through visions and dreams and revelations. I'll give you one example. Ole amatanga tatu e kalesia. I mean, ka kouye ngai. Ola miti na fai. Ya altemina. Ola e mate lolo tu tele tu sala ma ke lo kia malu ole e faka asa. Ya ala miti la na fai va vea fa mai la miti. Mai o te vai atu mai te alu atu la no fole atu no fali la e fio mai le atu fa pe. Ya alala ngangu mai kia fa mai go plant a church. He said go plant a church. Alala te fai atu ai. I can't. I mean, look at my life. I'm a mess. This is a mess. I just cannot plant a church. I love my little go plant a church. Because I love my little allow Kifi out. Yeah. Muffing out while I let my little muffing out my key over was sweet local. May or the swing a little local. I love family to I can't because my life is a mess. I just cannot do it. Or my feeling okay. Or one life on the computer, key computer, dream. I live so if I tell you, what are you doing for? I'm typing into the computer my dream. Allow meeting for my meeting. But may know all to oil for in myself and Mato Maftang. I allow Macavali. I like Karki Kala, Alice Yuso. Kere ka ulingo ya alala over o wakko walu kamale over family to kan va ku look if I make kala kamale you can't when look at your life it's a mess ol ma fi ngau ala le ma fi ngau mala kamale okay ale me ala fa ila utala that was 1994. In 1997, I maka le mako Bible study. Le Bible study nga maka lo ke fenga lunga ai vaku fiti wa maul masingi. Wale ngai le lima. Kai binga e o nga mai fiti le sa ka le sa. Yo. Wala tula ele ole word le ka mo fenga lunga normally okay orthopedics me ka broken bones. Ale plastic wall pol me le ngai pa u ka. Ole la ave ya o ngai le staff ne se ale fai kui wa you know, you have to, yeah. Ole venga la ngawa,
O kia la ko kilo kule ngo fiti la ko mai lungo le lau papa. And I also had the promptings. Fa mai le le promptings e mai. Alwe fa ia fiti ke luo e plante le loko. Ya, o se vale atu ale o va pe lo mafo fa ule le o kamu fa ye. But le promptings le mai le anga pa ion. O la ko fa kia foto pe au kia la ko ye moria. Ma le ye mori la so. O la ko fa kia fiti. Fa mai le atu ka ke fa akulu o kele masanya fiti o ko mi mo le ko va fiti ha. Le fa mai le atu ka ke fa akulu lo. To cut the story short, wa ke afiti ai vidi mai mori e kia. They are now ready to come and help us plant the church. Yeah, mako mai lo la ia le mako maskamo Joseph. Wa Joseph lo mako mai Joseph. Kai mi ga la lo vale Joseph ya. Ya ngal Paulo mako pai po study nga amaka. Wa ai la le men of fire the promptings. Now out of that. Yeah, so I saw it preaching my heart, a choice. Because I know what will happen. What will happen to this guy? What will happen to his family? Look at what the Lord is doing in Fiti's life. Because the promptings, it was just the promptings that led me to ask Fiti to plant the church. And what will happen to the next generation, Joseph? Stand up, Joseph. The next generation is going to take over. You can imagine that this generation, Fiti is blessed. Fiti family, Mori kulai. This generation is blessed. That generation is blessed. You can imagine what will happen to the next generation because these guys came to the Lord. Promptings here because you know what will happen if you obey the promptings. What can happen to the next generation? What can happen to so many people? Amen. Mela ngai kaunga ikele ka ko fa longo il taita ingale la nga pa ile tu. Anga le fa metu spa fa mai your sons and your daughters will prophesy. Pa fonga la to lupe telu mo fa polusu matas. Awai le o loto tangata na tu umai ai le valo angan mua. A o tangata o le atua na tala ina mai ina ua Sofia mai ele nga pa ia. Ie mangaia. For no such prophecy was brought forth by the will of man, but men spoke from God as they were carried forward by the Holy Spirit. So ahola nga fekalai le atua, ele o kanga kalai ai, au le nga pa i o le atua, wala ko a vela ko iruma. Young men see visions, and I tell you, the devil will do anything to stop young people from seeing visions. Because when you receive a vision, you can imagine what will happen tomorrow if that vision materializes. Amen. Menga walainga sauki Apollo fa nga telefongi la fa ide loko wa young people la makamaka telefongi. Ya o tele tawfia le mele o na fail ka ko wesheng ba bo la ko po le tore la fa makamaka ngali se uri telefongi ku ul mele fa. Afong mai. You behave like that, you know you're going nowhere. O si foi kanga ka au mai o mai ngofo solo mai o pe ele lo pala me linga ku yo vai o a ele ngofo le me ke lo inga ka kaunga e lo ai se fa alinga. You're doomed. You have no visions, you're doomed. There's no tomorrow. Amen. Ai mai sela o young man for my young man. The future of the church are young men, not old people like us. I'm 67. I don't know how long I'm going to go.
O kou ia young men o le e kakaunga i kou visions. What is your vision for tomorrow? If you don't have a vision for tomorrow, I don't know what will happen. I was 21 when I gave my life to the Lord. And from then on, I had a vision. I had a vision to serve the Lord for the rest of my life. I did very well in my profession, but I gave it up for God. I resigned from it. I spent so many years learning how to. But when the Lord God gave me a vision, that's the reason why I resigned from, because I saw a vision many years ago, and now I'm seeing materialize. Amen. Old men dream dreams. Old man, you shall never stop dreaming. Dream makes people young again. Amen. The Holy Spirit is speaking to us through prophecy, through dream. Holy Spirit speaks to us in a small, gentle voice. 1 Kings 19, verse 11 to 12. Yeah, I'm just going to run it through quickly. Remember when Elijah did a miracle on Mount Carmel and he slayed the prophets of Baal, about 450 of them, or more than that. And Jezebel, you kill all my prophets, and she said to Elijah, I'm going to kill you tomorrow. And so Elijah ran for his life. He ran and he was tired, and he slept under the tree, and God sent an angel, or sent the birds and the angels to feed him, and he had a strength to go into the wilderness on the Mount Sinai for the period of 40 days. Elia, what are you doing here? The windstorm hit the mountains, and it was so strong that the mighty blast broke the rocks, and they were torn loose. The Lord was not in a storm. And then there was an earthquake. The Lord was not in the earthquake. And then there was a fire. The Lord was not in a fire. So 3 amazing forces, so powerful. And then in verse 18, then Elijah heard the gentle whisper. The voice said, what you are doing here. 3 powerful forces. The Bible says God was not in those powerful forces. And then there was a gentle whisper. So the Holy Spirit speaks to us in a very gentle whisper. Not loud. Very gentle. Because it's a very small, gentle voice. It's very hard to hear. Ayay lang distractions mangi mea lai trapo ilong mafau fa inga kaya nga e loa le voice le fa mai ai le ngangole tu. Amen. So the voice of the Holy Spirit is a very gentle, small voice. That is why we need to be still and silent and no distraction. Because it's a small, gentle voice. Amen? So, if you want to hear the voice of the Holy Spirit, you really need to take yourself somewhere, quiet up, and just listen to the voice of the Holy Spirit. And if you are distracted,
pray in tongues. Just carry on praying in tongues to calm down your mind. Amen? And lastly, you need to develop your relationship with the Holy Spirit. You really need to develop. Don't just know about the Holy Spirit. Because I tell you what, I've been to many conferences, and I know really we've learned a lot. Learned so much. There's so much information. But I tell you, we can know so much about the Holy Spirit and still have no relationship with the Holy Spirit. Yeah, kai peia any relationship. O nga le fia le si le lua fai ngā o ngai fai. Yeah, whatever. Exactly the same with the Holy Spirit. That's why we need to establish a relationship with the Holy Spirit. Number one, get to know Him in a real personal way. Holy Spirit is Almighty God. He's a person and He wants a relationship with you. Get to know Him. Yeah, I wake up in the morning, I say, good morning, Holy Spirit. I surrender my mind, my spirit, my body, my soul to you. Take over. Change what needs changing. I said, Holy Spirit, I give you permission to change what needs changing. Remove what needs removing. Whatever you want to do, I give you permission. A ele avea permission le nga pa yo le tu fa ilang nga luenga. Ele kai fosia oe. He's a gentle God. Or even though He's powerful, almighty, a gentle. He doesn't force people to do something they don't want to do. So I give you permission to change whatever needs changing. Replace what needs replacing. Do whatever you want to do. Amen? Be still, be silent, speak in tongue. I want to repeat. Read God's word. Ask the Holy Spirit to show you revelation. Please, the Holy Spirit, show me revelation in your word. Let me see truth in your word. And give me wisdom to understand how to put together sermons and teachings. And please, dear Holy Spirit, make me a great communicator of your word. Because if people don't understand what I'm trying to communicate, it's useless. Amen? Ola Ulia nga pa mai sepi o ko pekopea o le ia fa be ai o kala fa ile mu ku le calm down, because if you preach from an angry spirit, the people will know, they feel it. If you preach from an unsettled heart, the people will feel it. That's how they feel it. If you preach from a quiet spirit, then they will feel the quiet spirit. So the manual communication is one of the most powerful tools that we can master. Master inga menga ole kwa confuse saka ngaka makwale malanga le mela ku. Amen. I develop a little relationship with malang pa yola tu. Kele ame mafainga ave oi fa malamai oi so soangia te oil fengolong alwenga wa mele ele fa penga ma ko yela nga le o ko voi e ko ki o mai fa il pula o nga foi ngo fo mangi sini a pasta singa ya mangi si foi fa ku nga e wi nga ele fa nga ka so ko rua le po ele si fa ku. You know, God is working, perfecting His people so that we can do His work with mastery, criteria. Amen? Yeah, that's all there. Praise the Lord.
Si oli mai le atua. Say, Lord, I want to hear your voice. I tell you, when in the book of Malaki, when God said, I'm not gonna talk to you for 400 years. The worst punishment for humanity is when God is not talking. If he is not talking, if he is silent, woe to us. He sent his Holy Spirit to speak to us. And I know during that 400 years of period, the nation of Israel went through hell. They were conquered by so many nations because God was not talking to them. Let me honestly tell you, if the Holy Spirit is not talking to you, you need to find out the reason why he is not talking to you. And if I were you, I would do everything possible, fasting, praying, asking God to speak to you once more. If there are things that you need to repent of, repent. You want to hear the voice of the Lord. It's imperative. We have no option. We need to hear the voice of the Lord. And say, here, dear Holy Spirit, I need to hear your voice. Please. I need to hear your voice. I cannot live without hearing your voice. You also need to do something about the fact that he is not talking. If he's not talking, maybe he's sad or maybe he's grieving. Maybe there are things in our lives that we need to surrender to the Lord. Maybe there are things that we need to say, God, I'm sorry I made a mess of this. Familia tala saya famai wa lafi le tua wa na fonga le tua I tangata ono o tawang sala. So maybe it was something in your life. Maybe there was sin in your life that you need to surrender. Or maybe there are things in your life that you need to surrender to the Lord. Maybe it's just an attitude. Maybe it's just a bad attitude. Maybe it's an attitude of refusing to hear the voice of the Lord, or refusing to hear the preaching of the word of the Lord. Or maybe you're just arrogant. If there is any of those, say, Lord, I'm asking you for your forgiveness. Hallelujah, Jesus. I say, Daddy, today I stand before you. I surrender my life to you. I surrender my mind, my soul, my spirit, my heart. I surrender to you. Please keep talking to me, dear Holy Spirit. I'm so sorry for all the things I have done against you. But for today, I hear your voice. And I hear you speaking. And I thank you. I give you all the glory and honor and praise. Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit, for continuing speaking to us. We repent of anything that may hinder your voice, that may hinder our relationship. And we ask you for your forgiveness. We bless you, Daddy. We thank you. We give you all the glory and honor and praise. Thank you. Ya, di ele tua va ftai la mai lalo. Ya, te lole la tatu ele le ya ka ko fangalo I on tatu faile tatu me ai. Ele la tu il perfetto Amosa. Ya, mol tatu sesen muli. Ya, so le mal tatu tanga ya mal tatu per CPI per la tsunga Mosa, asa Amosa. Ele leile tua. Tai miu malava. Fatalo fanga te uta fa ele leile tua. Amen. Ela meta to te le, wole vata to no lofo, apata to tula mai. En fa no mai tama marosi tu fa tasino fo tu ya uta fa molmol. E sho tato session le fa molmol. Tato fa tai mele fa nei follow the prompting of the Holy Spirit. Amen. Sa tu tilo lunga nei ya po la se me o lunga I le mele no fai for pa ye. But then I sense must be the Holy Spirit. He wants to do something different. So to like my lunga, let's all stand. We're gonna stand because it's gonna be a very short session. But our money night time tu ese no fo ya mata tu tasilo tu fali ma tua tu ese mo no fo rumba fa mol moli.
ole title for la tato message ia o sui. Molo sila fia ina na toi sui fa fo se ia fo ile vai asolente nei muli le la topic o ke launga ina po. Ai se la topic sa sauni ai. So le lava lai fai le tua swinga. Amene. Ele le tua. Te miu malava. Amene. Ia ma na ia la tatu fatai ta tatu stai le nganga pa ia lana le tatu fai mai. Ma o tatu wa o ma tatu fa longo. O le nganga pa ia o ia le tua. Amene. A o ia fo ia le pule. O ia le tai. O ia le CEO. O lona fina ngalo. Mela le ia la tatu fatai tai i le tatu muli ai. Pea fa sau no sepi. Wa tele o onga wa tatu o ai. Ai tele se fati nonga. So mana ia tele lale tu atu no fo au tafa. Ai so mai oi to tonu. Ia mai fa longo. Ia se tu mai la lunga tatu diagram fa mole. Oi tu mai lunga le ata le ngo topic le usui ai fa mole. Tu mai ana le ngo le ata. Le o telo sa mo sa computer. E o olo ele taimi na o sui mai ai le nganga o le tuala. Le fai ngola o message. E tau tātu loa ai pe mo computer. Ia leila sa openi. Ia o fa noia tu lo sunga lo ia pe isanga spare pengi. Ia fa marulua kula nga pawala ia me nga fa kusi lalo. Alo. Ia watu lo fai vai ngale nei tua fa mole atua se tai fa la lalo le topic. O le topi le ta tu mai lunga i full salvation. O ye malama me ta o le full salvation. A fa sa mo le full salvation o le fa o la tanga ato le se me o misi ai. Amen. Lala wingo le me o le fa o la tanga ato le se me o misi. Se tu lunga le fa matalanga pa fa o mo fa matalanga fa tai na yuso le va vena tu i fo lunga le vaenga. A fa ye o le fa o la tanga o ato e leise me o misi. A o aina te mo o mia lei to inga whaolatanga. O se whapunga, it's a full package. Sau le package ua complete. A oe mo mia. O le tangata soifua. Amene. O oe mahau. E tolu o vaenga. Tatatu vavaia po i qualities e tolu o le nganga pa i e wha mauni ai. Amene. Oia o le tangata ielo na ma fau loto mauna langona. A oe foila, e ke so o foila ile na foia oe, e tolu foia o vaenga, amene. O, fala si me lunga lima. Se pati mai. O le vaenga mua na oe, o le tino, a o le se senga la oe ma le nganga pa ia, e le se tino le nganga pa ia, a oe fai le tino. Pu e mai ai e ta ua fo le vaenga. Amen. God is good all the time. O oe lale o le li o te lea lale i te fafo o le mumu o le atala na le tino. A o le tino e compose sai pe e involve pe au fia isi vaenga e lua lai tonu. O ala isi vaenga e lua lai tonu atu e pito mai lanu mumu le lanu sama o le soul le na. O lo loto le na. Amen. A o le soul. E iei fo isi me tolu to tonu le soul. E iei lo ma fau. Vai kaka kusaka umole nganga pa ia. Amene. E iei lo ma fau. E iei le fina ngalo po le ma fau le nganga pa inta to tanu ai na po. E iei lo loto lai no fo to tonu le soul. E iei fo le loto le nganga pa ia. Your will. Amene. Ia Malaysia ya. E iei o emotions. E iei fo emotions nganga pa. E kaka ko fai kof so aka ua le nganga fa ia ka ua. E kasi ale ese esenga, ua whailo tino, ai le whaia sana tino. Ai na saula Yesu o tu tusa i lota atou, ai sea, ua liu tino tangata le atua. Mai leo male upu leo te le mai alo loto niva esa wa atape pena. Na whaila angelu ia Maria, o Yesu whaingo hailau tamala whanau mai. It means, Emmanuel means God with man. Wa fio le tu matangata te loina le musumusunga le ngapa ia au tapene le aso nei. The Holy Spirit is God in the spirit with you. Ola la wa fio la wa yaki oi emangwelu ile kingo o ile nganga. A oi o le way providing le kingo of so pati vi le li. God is good all the time. Ia a o le tonu le mula le lanu pai mai.
O le vaenga muli na oe o lea o loua nganga. O loua nganga la o le aso na e tali ai na Yesu e ve mali i ma whaola. Nga pai ai au sa pati vi ele li whafkai le sa o le lei o le langu o le nganga. O loua nganga ma lau ka ngaka uma whafkai le sa o langu le mai. O lou langu ma lau ka ngaka ako uma lava. Sa peia o le mega kupu le lalo langi i whenga inga kuai i le kenese mo mua whai po mua. Se kau loko ma le kenese mo mua whai po lua. Amo mua ia. Na whaia i le atua le langi ma le lalo langi i le amatanga. Ambaka man whai polonga lua. Sa so ona numi le lalo langi. Whaia i pea. Pongi sa ngao ufitia le vai. Longa winga sa ma kuai o le akakako. Pongi sa ako uma. Ai whaftai. Saulo Yesu whaatino longa luenga o le whaoltanga. E ke kalia lo le whaolkanga. Pae lo wanganga. Wola lo wanganga. Awase pati e vi ele li. Kasi le vaenga o le whaolatanga wa e maua. O le ola o le nganga. Amene. Ai whai mai le topika ka kou le kai au le ngei. Whaolatanga atoa. Full salvation is a full package. Nga prepare le kua moe ma. Ele pai manga o le nganga pongi sa uma le soul. Pongi sa uma le kingo. Unfortunately, o le whaalinga le nganga pa ia, o le kemingi, o kasi au kirisiango, o lo whapenga le asole ngei, o la pongi sa ako le kingo lai ki weki rungo, pongi sa ako ma le soul, nga o le nganga lai pai ma. Hello. Se whakalo whelisi, malisi mai whai, o le ale lango o lo soul, ma lo kingo ngai iai le wasila le tua. Whakakeo kafa, o le ale lango o lo soul, ma lo kingo, i le sila ma le sila whanga le atua. Ai ale nganga pa ia. Hello. Wholinga me o le aka o kakou. O le lai pae uma o kakou nganga. Kakou uma le ima lau ke siango lai whalongolongo mai o. Ai pangalea lai pong i saso o ngungumi le engi wholinga o le kingo ma le loko. Amene pule makanga. E kau suia ma le langu le asasa ma kalangu ke mi proklame nga uma ko proklame o ku fafo sa ka fifili ko kongo ko fafo ole ko e kau kala ko luli makanga o ngao pong isa kumbu le malembo le vai e sel me le ile nga po ia le lunga le nga po ia ai mango ko le vai mo le fa solo ako a so pati le nga po ia o le au ngala le fa malama le fa o le tanga atoa le tua e ke lo ai e ola lo nganga pae malo nganga amene e ka kau foi la o nga pae mama lo soul ai fa aftaia le poko au se pati e vi ele tu mo nei tato IT personal like o e lo fa pae mai le soul falling mai o ga sama uma ko soul fa ka ka fa e pe ga pula mai lo soul pe ga ka pula melo Amene. Kalau sia umalonga pula melo pae mai loa. Whawhetai a whaulingo se le revelation whono mo tātou le neitai au. Whawhetai ai ono le tui o tātou le upo le tua ma le ngā lua le mana le tua. Wa le koe ululi pakakoi ai. Oi pakoi. Wa le koe ululi pakoi ai ma maka ngalo sou. A ngawa maka kau pula mai. Ele leile lii. Se whaakalofa se singa o sama loko soul, se si soul ula foi sama mai. Whai awa ke inga ka inga. Awa ke pula whaape ngā mai inga. Wha solo inga pae mai. Amene. Kalo. Ai sili la o ngā maka ngā. Pe a whaina wa maka ngā kau pula mai le soul. A la e pong sa le kingo. O le sila mena ula ngona i. Au lena leo no chuchu lunga por me e o yese molive vela o kima ya ka. But then I sense, then I knew, le kalango sepi le prompting, the Holy Spirit is prompting me about some things to do in Clavier Malmela. O te talitonu le tai au nei. E te tu mai makwa ile anga fai alo kingo le e kakalim kai kume pa kai pongi sa uli maku kulo kingo. Mai. Amene. Fale kongu. Nga whai ele kose kingo e whale kong. Awa se pati le tua mola na whi au moe ma. Ai alo loto, na whai ele tua se loto e whale ton. And yet na whai ele tua lo loto no whali o le tua.
O le ala le ato toanga o le vaenga le ako whare kakau. Elo ako ko le la kako whaolo kanga. Pe a whai lai pule lo loko. Koe pule pe ese le lango lo kingo. E le okukusa le lango lo kingo. Ma le loko ma le lango le nganga i kaunga i hai. Talo sia e umatune nei vaenga la so ele ui. Ua pai maa lo so. Pai maa malo tino. Ele leile tua. O le te le i o lau topic. A wala na whātua i tu tato tu whātasi. Tato tau whai tinga ina whātasi. Ka whai kukusa ka whai kinga inga. Ai sea, e kāre kolu pola kāre whāngere kai au. O lau ke kau wain, whukau moe, lesa kau wain tau nau. O mai se kako whawewela whakasi. Whawewela, sau le ngā pai whawewela whakasi kako. Kako wale whale kako pupunga whakasi ma kako wewela ako. Kako pae whakasi. Ai le ngā pae ngā whai launga. Ai ruli mai pēo ko. Avera sau pati fia le tua. E vave la fatu tope. Fai ngo fia. Fai kau mo ka kusu pai fai ka kasi fai upu lua ele vene kwai ma fai fo. Fai kau. O yo lunga le nganga le li ile tua. Awa o fa uina o le li tala le ie o tinga ina. O ia awina mai o fusfusi e lo tu momo. Tala il sa oltonga ta feanga. Bal matuat tala ina o fusfusia. Amen. O ai le na tala no o Yesu. A o ai le fai mai la mo lungo Yesu. O ai. Anga pa ia. E ke lo kasi le nga ka mo demonstration le nga o ke lo penga lo mai ngai ka manga yo ngofo ngofo. O ke ki lo pe lo por me o la su lu mo se mo ri vela yo lunga mo vela. Hello. The Holy Spirit, the Holy Spirit of God is upon you right now. The Holy Spirit, e ka waku yake oi, se kasi le meo le kako ke pongisa umi ai. Ma whaavale ai kako ki Apollo. Whaapela wa kako unga o Yesu le ai. Na tatala Yesu le vanomo oi. Wa fio Yesu le langi e fio mo ile ngaka pa io le tua ya oi ma, man, he's upon you. To do exactly what God wants. La ngal wenga lea. Se ko fa longo ko fa ka mo fa le ngal wenga. Ko sau ia. O yo lunga le nganga le li. Awa wan fa au mai te o fola le tala le. E fola le tala le pe tala i le tala le o la ngal wenga le na. O le fina ngalo na le tua. O le nganga pa ia o ngal wenga nga. Fa longo mai. But because o tangata e fa o la to tino e mana o mia le nganga pa ia se tino alo. Enga lue atu ai, mafua angalana va ai, especially ke le nganga pa ia le tu ta mama Yesu Kristo, le anga ile ia vea se tino le nganga pa ia. A o le nganga pa ia, nganga lue mai le fe ile makanga he o mo ke mingi nga lue ya, ai kalo fai, o ia o le tua ai ese le loko mawalalo. Ese le anga malu ki nganga e amiupa ama o amiupa ai ngofo mai lava. Ai sea, e ke loinga ua assign oe ele atua tamao oe ole tino mo le nganga pa ia. Hello? Oe ole kingo mo le nganga pa ia. Ua ka kau ila ka koe ke lese si ka kau salamo. Inga ia, langu pa e pae lo kingo. Koe ke lese salamo, ia langu pa e pae lo loko. Peo pa e pae mao le nganga pa ia. Amene. Ua ola le nganga. Ai mai le tino. Wola le nganga. Ai mai le loto. Ti ngā le loto. Ti ngā le mawhauwhau. Ti ngā la ngona. I'm going to be short, so don't worry. Whapupu atua. E malama le lei ale nganga pa i e ti nganga te uiai. O lisi wa tangata le whalongolongo mai, walanga poloka li kele o me wa levanga mga o le nganga pa ia ke breakthrough mai ai. O ngai ke ka ofi alo ki ngā. Ngai ke ka ofi alo whabasingo. Ngai ke ka ofi alo wika. Ai whalongo whalikala ale akua nga whairiska kai kokus pa ia. Se mea le lei elo wika. E le mawhai inga ngā lue le nganga pa ia e whaile mea ngai whinga loa i le kua. Kako roa po, e ngā lue le nganga pa ia iaki oe, e whaile mea le whina ngā loa i le tua. O kako mai fia whaia whina ngā loa i le tua, o kako le whaia, o le kako mumusu e a, e ka lepe ese mea le kingo. Ka lepe ese mea le loko ma le mawhauwhau ma le nganga. Ai se i pule sa o loko ai le nganga. E ke loa, ua pule vi ile kua, ua pule le nganga i loa nganga. A o le whaalawa la venga, e ke pule oi lo loko maula ngonga, mauma ngaku. E ke pule whai oi le mea ave e lo kingo i whai iai. Amen.
ole whaasamo ole leila, po ole nai topi uka kuno ole healing and deliverance. Oi whapekangia, healing and deliverance, palaila le healing and deliverance, ile tino maleloto. Tahau ni whengofia. Tasi le mena na prompt mai le ngapa ia au pe sulu mese mo li vela ia ka. Ele tangata le mai. Tangata mamai. Tu mela saulo wa o ka mo ke o mai uma ika ka mai. Fa mo o mai uma ika ka mai. O ia grace on matu ekalesia grace sau fa mo mole. O mai uma I lo tangata mai fa mo le tu le me ke le wa ke lo hele ko kasi le ko o mai uma I lo mai. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. May I say Mike ya grace fa mo mole sa grace. Thank you. Hallelujah. Ole mai tatou loa ngal wenga nei o tu fa lo toino tatou e mafua mai ona ye me online no ti ai tatou wa mua ole sala lua ole tino ele hotel ale tino ma tatou mulmule fai me al tino tolu sa tani fa ya o fa pupuinga malaya fetu le sa wele mai o fetu le sa wele motiva o fetu man fa malaya le sa wele oti mai si me le nga uma mela le awa ki fa ka mala pe ki ku mai ia singa me kasi fa le ko ngolo kingo mai ya o le va knowledge sumo ya mo temila o tangata e na te loina wa ele malama po le ale me kupu ia wa umma kaule lako wa inga kaule lako nguu lako ekalesia wa ngi kakalo wa umma fale mai fale le ai se fofo ia e saule tule anga vale au le mai na te lo le mai saule tu tamatau wa pule la anga le tu tamatau au tangata you just don't know what's wrong with you but there is something wrong saule tu anga vale ele leile tua taimi malava wala no vala tu sitinalia ona e fia demonstrate se tasio vaenga e se faingo fio mele tua aso sante ni no foi matu e kalesia vai ele se ilonga e paka ku ke le me fai ele se ilonga pisa e pesa ulumo le ku be ke me kakalo ele se ilonga ke kangia wewe onga fa pele wa pa ile nganga le tua ya oi sila le tua lo lotto te fa tua lo ma te tonu tu sapele ai se me tupu fa fo God is already working on the inside out. Sa o message stepping up on Facebook. O afeke mo well healing. It is not when you feel better. You receive healing the moment you have faith in God. He is able to heal you. Melalia a e mai e te fia manuia saule tu te matau po la anga I a we le lo po la me kai kupu ke oi malau fanga au malo wa inga fiu ko fai le me fa le kongo fiu fai le me e fai kwa me kiva le me fai le work kuli mai lenga luenga saule ku anga vale. Hallelujah. O grace la ma tu te kono le o te fia siria grace e el tangata o te liloina au na ulaunga tonu me fa pea o fai mal vala au e fitau tonu o tangata le grace le tina le na lu atu le na fa pe me lo malolo o le tonu le me tu tangata wo uma no tonga wo uma mo fo I se fa mkalanga po po sin keminga o na tangata ki me lo mai ya o te talia tele Cecilia pasta olo unis sa mawai mai wo uma ta tonga fitinga fo mai ele ai lava se ele manuia ya le sao na o wali ai amainga ia ave o le me nei loina le manuia wo le manuia a umale ta tonga fa mai fo mai e umaloa mo manguia ai fo ai tasi lava le taimina na iloa inga manguia o le aso ale nga umailanga ta tonga wa nga le lango na inga ngi tinga ina ua aso se so ai sa to fo uma mai tinga ia te ia na loa ele o ye se swinga le na yesi men no masa ni men masa na fa yo ule to vento fa yo temina no uma ta tonga na ini men na le vento fa ya au ta vale tausi lat fa nau ya
O la men tu. Ele mafaina ona toe ave inga ska vale onga fakonga fo maina tele tatawana toe ave sta vale le mafai se ilonga tai to mafaina sa vale latul fale bunga olita otola vale mfaita. Na ia mo bisef so soni tausilan fana ule fainan tausilan fana. Ia saya mana omia o talati le fale mai. Eva ai onga o a ulava sa fa mai. Ai tangi mafai mai atia. O lo wingoa lai e tusi o le ilanga faila. Ia al sa o le sili ia na mo bisef so soni san tausingolan fana. Ia o lantalana ya u grace o te emanate mana o mia au pe o le ale fina ngalo le atua ia te ia tausilan fana. Okay. Le o te le losa na mea a le faatua tua ma le upu le tua na lao ngaina pe ona tau se pi. Na fai talo e le i pa u le fafine e le lotu se lotu fa pene pe ona lotu tato. La le e ka le sia sitina. Mamona. E le i pa u i lalo e le i etc. E na umo le talo alu le fale. Oi, le ai. Nei loa, oi. Na te mi nei loa i tina le o malolo mai. Na ia i loa i na wa umana fale ngalwenga i tona fasa. Na ia li folo i tua sa fai no fos. Na whananga ia ua te lea suna i te ia. Sa wa e fale ia te mei la umana malolo. E sa fai atu lalo mwhain sa fai le. A tala sa le ai le whil te talo e sa fai mai makua i ki ngā inga. E sao. O la lau toi fo i uma fai sao. Koe fo i uma koe fai uma me sa le mwhain fai. Ai wha alongo mai. Elengi miraculous. There was nothing miraculous up here. Langa o tau se foi tatou sei longa lava vai tatou mata si miraculous thing happening in front of us. Then va pele o fa malolo. E tupu lava with sometimes e tupu without the signs immediately. E loe tangata ala o loe tangata na. Lau koe foi ka fai uma me ke fia. Grace. Ai ala oi. La me tupu ia te oi ai te le sau te talo le sante ni. O malolo. Ia le men tupu te le sau le talo. Ia sa langona ina le mai. Sa wale sa moa fa pukuat. Sa wale sa moa na kwa yo ngau kia sa moa. Te le me tato lava. Now le ai se tulo. Mo le mana na yo me ai sa moa ai sa ulat. Lua aso ai o le tosia ai se me. Sa o mai ai o tele mai o te taotu o te whiarua i lawa aolo tino e mai. Sa o fo i mai nei wa malosi mai ale mai a tea. Ai le mawhai no malolo. O mana o wale whale mai whai o siaki tui le koko o le aso sana le na whai e le matou le na whai e le Na sa wel talo. ia le na walo e tatalo. Asto na isa whai ngal mako e kalesia o te ngai oi lava o le ai mase me otu. Ka i o langonga lava le mai. A o te lalo o te langona o te makulai pong sama matapongia. A o savali e ka o milo la savali. La o manava o te langona la o manava e te ele o so e sofia ai. E o se inu tu lo lava la o mutu man sale ali. A umana o winu po e iputi pe ipuvai. E alulo manava se tu lo. Po le a lava se me ai o te aia. O le time o le afa inga o me ai o le afa inga fa inga le alulo manava se tu lo. Po o lava ile asosa. Tele fa o so songa le li ala langi atia. Ai sa tom fai lava te o ina o vala o pasta ma te o ate o ai la ngona le mai fia ma os fa malolo. Sa o wat o le time lava le nana fai le ngaluenga atia. Sa o le to la ngona yo o mai le time ne nei. E ai maniti ngalo manava. Ma mea u malava sa tupia. O malolo. Le to e se mea e o lo manava o leva tele tau sanga sa o falongo ni ina. Ai, ua malolo.
na toe na vili whaafiatu fo mai a te au. A ele e whaia le bala au a le a pastor. Sa mua whai tau le message ar mai le whale mai. I le aso sā lava lea e mana o mia lo sau pawe i tutonu o le whale mai. E ai e le mea e whiatala noa mai moa. O na le umana tui le toto o te le e toi alu e whai. A le asa se fulu valu e toi whai e le sia u toi tui e le si toto e whai lava so ngā koma. Vai aso lante anei to a o walu ai loa ma u whai loa fō mai. Wha mole o te mana o se i maua me le results le ngā na whai le aso se fulu valu. To e sau le va ai fō mai. O na wauele o toe la ngona ma se mea sawa u la ngona ina. Taimi nei ua u ai. Ai lava le mea ai wa ma ona. Inu le mai. Le ai ma se mea o toi tupu. Ia o se... Ave sa pati vile tua. But nothing miraculous happened in front of our eyes. Hello? Ai le ai se mea matau tia na tupu I luma o le whalisali te mina whai te talo but hey, the Holy Spirit was working on the inside and He healed her. O oe la leo ke ni lola pe ke gu mai e fi malolo ki mai au ke koi ku nga sa loi ia lau susunga haftai of spati mo Grace, thank you Grace. Ia lau sunga the penana. Nothing is impossible to your God. He is God. He made you. O ia nga ku whakasia so onga tuloa o pona iwi o oua o ano o so onga uma. Mai ia tumtumu e ho le lofi vai. Nga te sila fia fo le mena ua iai o tau tino. E iai e se me whingatai le tua. E iai e se me whingatai le tua. O Yesu wana tali whamai a Yesu. Le ai se me tasi. Ai e le mawhai le tua, whai le tua me mo. E mawhai fo I mea umal tangata tali tonu. O le ki whaingo fia, simply believe Him. He can do it. He can do what no man can do. Kai pea nga whai a sa lai o fia kausanga, o la wolo makua e le whangawa. Whangawa. Elsa Peka, whangawa. Mai. Alu esi ala ba. Halleluiah. Hey, lau vaenga, let's pray in tongues for them. You pray in tongues, my brothers and sisters. The talo in nga pa ya. Say sino lima ka pa pa wa ilo talo nga pa ya. Have you prayed in tongues before? Atina wa te talo nga. Oh yeah, okay. Wa talia Yesu eve mali faula. Ya ves pati vi leli. Hallelujah. You are qualified to receive the Holy Spirit that will enable you to speak in tongues and baptize you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's all pray in tongues. Yeah. Hallelujah. Tina, the Holy Spirit can help you. Faftai, fabul mole lava sungai fafenga no le tola itipe fanya sumai lava. To for tanga tola to mal tanga te taloi. Ole mele na mai le ngang ole tu ye chau le fenga ninga luenga se foi na ave tanga ta. O te fasilisa o tanga ta pole atonu along condition. Ona utanga le tu sa o condition tanga ta na ile tua. Sau le tua hand of piko lava. Amen. Ona la leto la itila to le face mass prayer. A specifica Yesu mali sunga le la la utatalo mo mostinalia. Ya fire for I pray in tongues because the Holy Spirit of God is in each and every one of us. Begin amakan le foi nga lua mai lo me lo fa yelo me lo fa mai nga pa ile kwa. Fa lo me o lima lumangai. Fa lo me o lima lumangai ma e function. Amakan practice le me lo fa le kwa nga ke oi. If you can pray in tongues, pray in tongues. If you can prophesy, prophesy. Korosia kapaparana kalasia tekia paparana mangkaranda. Amato fayin ngaluenga lumanai. Hallelujah. Karasia.
sorry tina. Whaftai molo condition, I want to testify of this. Ina e tal tonu e whenwhai le tua me le whenwhai tangata. O lo o atali. Na toi tinga ina. O na whaise ti lau teimi na whina wai, whatu atali e fo mai, lau tau sanga. E whaise operation o na tua CV, e ave se mua le fula la iai, o na whatu ama whaile o na umali e whaile kimo mali radiation. Ua secular appointment. Ma watu tutonu le pōta e auta oto. Watu a whamatala mai a maua. E le mawhai o na o mātou e whaise ngā luenga i le nerve le iai le fula. Pe a le tatala e se ina mo le disk o le tua CV. O na o le iai. Ai a umalon tatala e se le disk lea. E le mawhai toi whafo iai. Whakore me whi mai e ti ai. Whakoi ka whewe. Whawhela ka malea. Mai, there is a 50% chance he can survive perfectly without that, or he could be paralyzed for good. God is here with us. There's no more time to think and pray. Go put our faith in God. There's a 50% chance in my fight. O Daniel, is Daniel Kennar here? Yeah, tina. Ua ono tau sanga, iwa. Fia tau sanga sila. Ua fitu tau sanga. Talo na umal operation na. Ile oto iai le disk ngai patua lo otali. Alai makwai malosi mala kwa faya le kwa manga. Lon vavenga. He can do it to you. Le leila oi nga se nga ipa use ele e mawhai le koi kuli koi wha i le disk nga e long kulanga wha lo me lo lima makala mo tina lea.
1, 2. Awhai wha malo longa. Awhonga mai. Healing does not begin when you feel better. Healing begins when you believe better. We do not beg for healing. We don't beg. And I would say, stop begging for healing. Because if you beg, you're doing it as if God doesn't want to give you healing. God wants to heal everybody. So receive the healing. I will go beg. Stop begging. Stop asking God for healing. Just receive healing. I don't know why you're not coming home. You know, stop picking. I'm teaching my kids. Stop asking for healing. Because if you keep on begging for healing, you're saying to God that you don't want to give me healing, so I have to do this and that in order to receive healing. No, you don't do nothing. And receive your healing. I say, Lord, I receive. You don't beg for healing. And I also say, Pastor, stop asking for healing. Because the Lord has already given healing, because He wants people to be healed. Healing as if God doesn't want to heal us. He wants to heal us. Lift up your hands and say, I receive healing. Not when you feel better, but when you believe better. Amosa. It doesn't necessarily mean that you feel now, but later you will feel it. But just keep on believing. Keep on believing and say, I receive. I receive. There are things that you have to do. Please understand that God used doctors and nurses to bring His healing. Doctor Paul, divine healing, Paul, healing. Receive. Lift up your hands and receive. Say, I receive now. In the name of Jesus. I receive now. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do.
your Holy Spirit for what you are doing. May the name of Jesus be glorified. May the name of Jesus be glorified. Holy Spirit. Thank you, Father. We give you all the glory and all the honor and all the praise. Hallelujah, Jesus. Manurewa ya ona na wala mai. Mawalunga lava sovi inga tama. Yo mato wola fata wa ai ofo ina. Fa naule tua. Ya te oele mama inga le fa manuma. Jesus, I bless you, Lord. Yes. And God's people will shout, Amen. God be the glory forever and ever.